langa nai o le tai au Ape o le la ua puni tia po I puau E sau malu e wha asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le olanga E tai au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le aso o ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Tala lelei ua so ai nei le atu Samoa ia ma Samoa I so se tafa ua taunu mai fo le fo longa o nei aso I le aso se fu aso fia nei o le aso iva ia aso iva le masina lona valu lona iva aso iva le masina lona iva ia ua fa solo lava ina Alu atu fo o ngā tonu o nei masina ia ma batuai lau soifua ma ola ia se ia tatu o lia fo ia le aso o ngā tonu o nei masina ia ma tatu anga ia tu loa le masina lona se fulu to e lo le masina lona se lona to e lo masina e lua o le nei tau sam ia on tau ma vai fu le nei tau sam vai le silva
o ia lea ia pe tele vave pe tele ngese ia po la lava tu inga yo ai o me sili ona tatu mautino e le o tu la fo ina o e ma e le tausinga alo tatu matai me le whaftai o le aso ngafua nei o ana nafi ia sa tūrala i ailana au whainga luanga i se whata whaitaulanga ia i le tūlanga o le uluina o le upu o le atua ia malafo foi le upenga o le tala lele tu foi le upenga foi le na whai mai ai ia le tāleni ar te mai tai le na man malo ia pi tau whapena se langona le aso na nafi le au whaiwhaiva o le tala lele ia o latu tiutia ia mawhaiva o le lafo ina le upenga lea o le tala lele man whi au o le tala lele ina ia maua lava se awia ia mani tangata o le malo o le atua lana whi au o lana tala lele ia le songfua la nei Amerika ia maona se tete o lo iai lotu Samoa tula un whapena ia le ngata fu nei o tonu Samoa New Zealand ma Australia te lo le ua solua le ua savali ina solua ia isi vaenga o le lalolangi a pi o nei la malatu ia o le fatu nga ia tu matu i le urua iaso o le vai solo na lua o le vai aso sa matu te fatalo fatu ia te o Samoa ia po fe lava o lo e tapua i mai ai i o matu whaiva ia o e mai moa ma e whafonga mai i sa matu tau manuo i sa matu tau walau o se tau whono o le aunga lava o au teo nei mea ina ia mawhai o na o i loto mawhina ngalo matu tiute ma o matu whaiva o matu whi au tau ave ia o aso te tasi o vai aso o le tau mawhai e whaamanino whaamalamalama lau whaafongaanga o a tiute o a whaiva o whia ngai ma oe ia maso sangata Samoa e tofu tangata malana e sa ili o manuia o tangata lava ia malililo manatu o lana sa ili ngā manuia mo ia lava o lo whapea o na manuia inisi tangata ia o ainga te nane fo ilo tātou atnu pe ai tau malele lau tautua pe ai tau malele o mea manino ele ia se senga o lo nofo i Samoa ma lo nofo i atu ese pau le mea taua o le whaawau o tātou tiute ma whaiva e se tau o mea lea ilo ulea tangata o le mea o le whaawau o le whale a onga tele lea leo tea o te nofo maa o le mea o le alu walu uma ia i te tunua ia whaatua uma le ngā whaawau na ua le o le taimi o le tausanga ma le taimi o le matua o le ola ua le mwhaia lava se mea a o ia te oe maa u le mana waola ia o le mea tau lava o le tātou whaafitai le atua maungani ina te au maia le malosi le ngata ina o nei ia le malosi lava le whaatele a ia i fi au mga luenga o le malosi fo i le mwhaia no whaatau uina ia a o se ola o foina e tautua i me nei o ainga o e kalesia o le atunu manatua tasile nei ngā luenga e le loa po le asisi ngā luenga whianga i tonu o le matu o le media o le ngā luenga e so tau au so se whai ngā malo e le na o Samoa e o le media e whesili fo ia i pe au ina paso pe au ina o mai tūlanga fo le ua le maua se whai ungon whamsinonga mani me whapena ili nei atunu ia o te tano atu i pe e whapena le langon e whesilingia le media mai se fo i keise sto atu ngā ua whaasolo ina au masina au tausanga o lo tausa ili i eyewitnesses ia matulanga whapena ia ona iai lolo tulanga na e anga ina whesilingia ia le mea tau le au tustala o le au whaasala lau ta ua tele la le matum ta whaioi ta ua tele ia pe a o ina ia maua e sa mo uma se malama anga e whaamatala i o e le ta ua o lo soifua mlo wola
e le o tupu ai le mautinoa. Ua o le mea moni, pe a fua i le se furu tau sanga talu ai. Ma le taule ne ua te le swing. Eo, te le swing. E le ngata, i le se furu tau sanga talu ai, le ua ono tau lima tolu o tau sanga talu ai. I le malosi o fōlinga o mea oma o le tautala. O le swing. Eo sui fōlinga, sui le tino, sui mawhauwhaunga, sui mea oma, o le mea tāua i sui tangata. Au siri tele ali tu le pa o a fe sui e tangata. Ia, o le mea na ele whai ele tangata. Ele tangata. Whai mai artara vo ele le pese tala vo le whaatuku manatu. Ina o mana o le tu e whai le ia. Mai na tau tala le sami. Whai le ia. Ina o mana o e whai le la au. Tau tala i le ele. Earth. E ola le la au. Me ina ua mana ola le tu e whai le tangata. He turned to himself and said, "Come, we, o mai se i o tātou whai le tangata i le tātou whatusa." Aiwa, mai wala li kene se i talo. E o ola la whai upo so ai. Na toe fo i rola i leo le tala le tu le me moto atasi. Pe ia mate whai upu lunga tu le upu o leo mai. Ai tu so o amat whai upu na so o. E toe a ngai mai, e toe i lo mai, e tasi ale atu. Ale pe o le malia na, o le nuinga pe o le fōringa mai. O le samila, o le ia. E le mwhaina ola le ia uno masami. A ese le sama le ia, pe le ia. O le ele aia, e tu mau le lau ele. A o le la au noa ma le ele. Ua machele. E whapena fula ia oe ma, le whai mai na turn le tu le sami, ia oe, whai ia ina ua mana whai siri ia. Turn le ele, mana whai le la au, o la la. Ai oe na whai oe ma, whai mai ua li liwa e le tu ia te ia lava, whai e sa, o na winga. A le sami, ma te le ia. Ne ai le ele, ma te le la au. E ai lo le atua ma oe ma, ma te mtato. Ia, pina ni tala o te whatalo whatua sa moa, i lau whaafonga i le nei vaenga o le tautua ma le au nanga. Whaau au o lau si whonga o le tai au fō. Ia, o lea o tātou iai i lea Sofia nei. A soiva o le masinaniva, ina ua whāsunga lau minute, ia le pe o whaisi o wawe amata pi o le taimi le leile moa. Le leile moa o le wha, tōru le wha, ia mo la mo lo tu silfia ia o le aso lulu ia o le atu e wha ua wina tatu por kalame fo le masani whaile aso nei tau ta iai io e mana tu ale lei pia no wha manino si mesi vene matu le pēna o le tu mai o le ngole e i o le tau ta iai ngā ruenga i tiu tenu whaiva fitu tau sanga taluna matalo i te ua i o e ua ua fenua mia i martatu tau ta ia e masani lea ua na sa misila ia pi ua o le winga na lo tala ina ia fa manino o le ala fia ngai masin i o tau mana fianga tau papa ia ua fa ngala tau papa ia le mato le tim le si fonga fo i le fitu tau sanga tau ai mata mai tau ta ia e ngā ruenga i tiu te mawhaiva tu e matala le solulu nei ia o le awhau nai ia le tutua ane fionga ia tau papa aftiti masina ia o le na e manaia ina u whai maili tala ua li liu le atua le sami ne u mana whai leia o la ua tala ele whapeo le mele whai metus pa ia e tatu pei se analogy fa le ka kilo iai e mo ie atai e ona ia mana ia li liu le tu le sami fa le sami me fese fa le ola le sami li liu ma le na fa le la fa le la au na tu wa le fa la lango ia ti o le la ia mana o le tu fa tanga ele li liu le tu sisia mea ia na li liu le tu ia te ia
e o mai se fai tangata ia whaatusa ia teia image ia menana a whapela e liliu e sere sami maria pele ia a liliu e sere ele male lau mate le lau ai a o fu ila na liliu e se a manuinga e ni te tātou le tu e ni tinga le tu tātou ia o te whatarwhat sa moe lau whafonga ine nei lau whafonga nei vaenga o le fiafi ia no maia tātou anga i tātou amtanga masani se tātou pese ia e tātou le ia le tātou whasili o tātou matai le ia le tātou wafe ia te ia whasili ai e mo o mia le nganga whesoasoani e na te taiala le whiau ia mwholonga whore ni aso melea i usimela whafa Ole au fai pese ale o ile au fai pese le na usua le pese ia ole pima ole tulaele au tala bo tulaele le sa la tu te usuina le pese le e to tono tu pese na no melo pese le ia pei jole si ngalo e tau pei o le ua e su ai ia le ua te langi le fetutai matangi i le whaafonga le tatu lau fita whaafonga ia ma le tau amataina o le tatu pokalame o le nei aso lau tau o una masani tu le epa whaafitai li o si ua matai whataro whatia te oe i le suafa manu malo o le tatu matai sili
Iesu Keriso io o le na liu tino tangata ai lo tātou ali, lo tātou mataisili, lo tātou atua ia Iesu Keriso. Tusa tātou tilo le leia iai. Le fai mai le tala le whainga tua e sā. E sā se isi e sā e le whaina wa aisisi i le atua. Peitai. A toe wheli wai ma toe wa ai i ai ina ua whale tonu le rua i tangata. Wana whai lelo whai unga poto ma whai unga ta mai a le atua. E le ia sisi au wala e whaola ina i tangata. E le ai a se isi mea. O ai e whaola ina. O ia. Tasi le mele e matau tia ai le atua lea e. Pea mena le no o tu isi tala le no a mate le so. O li liu, mana e whai le ia li liu le sami. Whai atu le sami. Le ia. Mana e whai le la au. I liu le ele. Io e ele o la uata la le whai atu pif. Ai o oro na whai oe ma. O le pale li i o ana ngāra. Li toe li wale atua i a te ia. O mai se i whai tangata. Ai latu tangata. O le matua whaanunta. Vatu i ai le whaatonunga o le mea te tau e ngata haila na pule. E latu ara tangata tam whai e pule whaasolo atu. Ua le ngata e o le la au leola. Awe e le ai ele i winga na oe ma ta ua. E winga e whapena e pe le manatu ma mafa e whaatonunga e vatu. Ti ngā lava o na vatu i e ngata isia wa mio. Ia pi e apa lava tangata ina ia. E iai ono winga masalo. E iai ono winga le ma nofo le lei. Curiosity. Po le ale mele i le mele. Pe e se hae whaasa ai au i le mele. Pe e se au winga na tau mawhai lono tangata e la asia. Ia lea. Ni whatonunga o umona whai. Ia pe le o tato o mai whapena. Pe e toi ngā winga whele le upaparangi ne tō curiosity. E pe e le toi ngā mawhatate pe tate nofo e tau masalo loto po le mele to le me lo i le la au le fai me fasa me mani ai ana le ai ia le ngata wa ine vula i le amatanga o le tusi kenes te fiu e suele upu satan pina le ngata le tatu wa ai le mele ua li liu le ngata io le ngata or tamalo te io ana saura le ngata le fea ngai man ai le i whaia ina i le alofo le tua ia i tatu ina o tatu whaia ina lawa le amtanga e mena o te whai ngoa ina i le mele o le sa o le whai unga e te whaia a right decision making o te whai ngoa ina e un mena ta o le alofa e fuere tala lea ia Wai le ia se si mena li liu i ele atua. Na ona na whale tonu a tamu le rua i tangata, whale tonu ewa, tua i eleisi. Vai e le i pōngi sā i nā le alofa o le tātou matai, o le tātou atua. E le i pōngi sā i nā. Na li liu i nā le tāofi o le atua, le wa aia, e sā ni wa ai e sisi. E whamia, na sau le lalolangi. The same process. Iva masina, ui mai i le tit mana vortina. Me ai mas senga ma oi ma. Wana no amata tu fapia. Lua ne aso taruai, o u por kan taruai. Na challenge lava o le tangata. Le sia tua o samo, e se le tala le sia tala o farutanga. O te matua o ofoa, fai mai o tala na watu e tangata papai. O le atua o palangi. Al mena le te piti a mata tue whapea. E tu mauru tatou wola whatua tua. E iei le atua o Samoa, o ai le atua o Samoa. Tu sa leia ma le atua o Israel. Same God.
ai whanonoa lo loto. O tangata Samoa, ele i eiso mafofo, e intangata Samoa whapeni o lato mafofo. Awa whiawhia langa o leo mai lunga o porkalanga. Ele le ala leo me whaalongolongo mai pia. Ele o swaiwhia au. Ai si o tato mai asi, o tato tanoinga. Ele le mea fuila leo o amata to e whapea. Leo titam whai tau tala, i o ulava manatu manangona. I le pisi analogy le watu tau tiptilo ia. I liu le tua le sami whai le sami whai le ia. Tu le ia o e sami. The whao ma e vai na o le tua whai le la au, turn to the earth, turn to the soil. Whai tu le whai le tangata. Whai le la au. Ia, ola o e li la au i. Ola i le. Ai o na mana whai le tangata. Ia o inga turn i hele tu. Ele turn le sami pen turn. Sesi mea pen whaasanga le langi pen le ai. O le tala tu spa ia. He turned to himself. Mai, o mai. Si o tātou whaua ia tangata le. Ai le whapela pi o le whauringa mai o le utara noa e toa tōru. Ai le ai. O le atua e tasi lava le atua. E loi lea. E loi the very next verse na so. Na tu e fo ia le o le atua le mo le oneness. Le oneness. E le no winga e ono whaasise tātou le upuna o leo mai te pe a le anga la tatu sa ili. Pe a le lei le tatu sa ili ma whaitau ma sa ili. I le winga o le mena o leo mai se i o tātou ngā o siri tangata i lo tātou whatusa. A whaitau le verse na sa soa. Na e toi fo i a le atua i o e le ngana tustala i le oneness o le atua soifua. Ia mo tātou la ia i tau iai nei mawhawhunga whapena. E fwoi na fasili ma ia tea. Po le asa evidence o te loai o le atua o Israel, le nei Samoa from day one. Ia na. A iai pe tele la pe iai pe ni me koke challenging ai au. Le lei. Ke le te ia o back down me le mena. Ai Mrs. Mela fole le tua le mele pe. Ia ona tātou tala noa ila ia watu ele o so ngona. Le matelo fatutua i le atua na whaia Samoa. I le atua na whaia e le matelo fatutua. Po le alawa le tala po nisi o tapo inga mai e tau whaasese la whaalongo. No whapea atu. O te le whatu e auditu e sau mo le whaalongo. A sau pea. Oi, te i o tātou whina, o te whina o tu ia te oi le whatutua. E le mwhaino back down i se mea sau whape mai. E leo le atua, e se le atua Israel, e se le atua Samoa. Se se sini le nātua. Nā peru amata tu whapela o tautua mo e Samoa. Ioe, o na utangata ia. Ua whai masasa whai whaalawalawe. I lo mawhawhau. Ai au te le ave sesesi, mana tautua. Ne ia leo mai tātou o whaatasi. Tātou te whina wina. Ia tūlanga o mawhapena. Ia. E li te tonunga. Leo te le vanga lava leo la whatalo wha ia. Ma o whatalo wha toi sa mo ia te o. I so se tafo le nei ke lope. O whea le nei vailalolangi. O lo e mafuta mai ai ma e mai mo ma matamata mai ai. Ia o lo tau o masangi. Tuila epa whaftai li o sua. Tau tu atu I nei I Long Beach, California. Los Angeles I California. O le ingoa o le city le iei le matu ai le matu wala leo whasalalau o le city of Long Beach. Ia o le county of Los Angeles. Ia malona state California. Pili lelu amata whapena I malam mai tatu fu ie ele yo o mai Amerika. O nei ai I Amerika ia whengofian malam mai la tau le e whai mo la tau le nei lau le e pi ala no wheatu whapea. Ina ia malama I la tau ele yo o mai I lo tātou no. Ia. Ai o te le whai ao no na ngalo ia tia. A vena whai atu. Sia o tuan pese o aso whanau. O no lo te tonu. Tui whamanatu fo I le tausanga. Tui whamanatu fo I le si tausanga. Tasi le mea maari e sori.
Te no o le rusu tasi o tau sama. So le ngalo ia te una. O te alu suvalu o se maonga. So lo rusu tasi. Le ala te va ai isita metio matun. Ma isita ngata o la unga tupulanga. O ka ni celebration so la ku 21st. Watu ma meo ki hoi ki. Ne ki foi la pio ki le te talan fa to. Ki ai fati o tala. Ia very old fashioned ia nga fu style nga so. Ika ke makamata mata ta fa pia. Ai no ma ko inga wishful thoughts. Pi uta ka fifa pe nga la. A to lo sutasi. O lo fa lo tina. Ia. Ua ko lo fukas. E meta la lo matu ia te. E hala. Nangi ile fa sa lo tu mai fa te ile tu telenas. Soni. E kua ile fe tau ia malingi kupulanga o ye. Mana o ia tatu fa na. Ile failani o mai lo tai. E fa ye la fa na. Fa na o mana o celebrate la to was fa na. Ma tu e fa la to fa na. Eu tanto foi tilo foto inga mena. Fa te le celebrations o te lufu tasi o fa na me. A leu te tala noa kui lo tai. E ta o tu lo tina fa me se. Pela me la fa. E ile fa sa lo tu mai fa tai ile tu o ka se na su te se ka fe so. Anyway, la tatu sele. Ia e mori ai fo ia tatu lo faanga. Ia fa me senga ia ilato. Ia lo fa pena fo I ona feangai ia matemi fainga talo. Ina o mai te mi po isa o le mali maloti. Na ona mato fa pe atu lava. Fa me sele tu. Fa ma fana tu le tu. Ia te o tu uma oso tu fa fine o matu o tamam tina. Ia se o lava I se o pituititi. Mana tu fo yo le vala au pa ia le atua. E fati le pula. E fa I le pula, fa I le moto. So se tangata. I so se taimi. Ai po le are taimi ua o mea tatou. E se o la tai natu. E wha maisi atua I le atua. Si mena whafo. A patient shared that if I know lover live tangata Yesue fafetai taulana mo ang sala mamangalo wasui tulana ile tangata Yesue mafetai longalo famai I love famai ile
saunia wa olai Yesu e whawhetai loa loa mai Ua pua hatia loa loa ua wha alia mai Kele pupua ngā mawhai ngā kao le nge ola Kele mea wako kupu mai wale loa le mea awhai Aola ua venga e waku i ake oe e mamai Kare kongu i lau mani ki ngā maloko e soifua mai Pupua ngā ki a loa lofa i le kanaka i ngā i aolai Ngā maliu ai kolkota, ngā kuua ai lo ola Ka lofa ia Yesu, la bea ia umai le polonga Polonga, polonga, polonga Yesu e whawhetai Loa lofa mai Le taulanga Wa e saunia Wa olai Yesu e whawhetai Loa lofa mai Pua pua hatia Loa lofa ua wha alia mai Pua pua hatia Loa lofa ua wha alia mai Pua pua hatia Loa lofa ua wha alia mai Pua ngatia le alofa o le ingoa o le pese ia pe o leana peseina ia mausuina fofongaina e le susunga i le li fefe au tau katea tuku au ngā molo tu silafia Samoa ia sia li foile e fai foile lana radio station e na o vi inga o le atua i umarunga somewhere up north San Francisco ia mo ilato uma e fia i vi inga o le atua e leo le tio fo le vi inga o le atua e se me fai ai le mi o saria o sieri sia suan fai fia ia na o vi inga la o le atua lana station ia e manatu sa mo le fola ua au dia mai manuia ia le nei vaenga o le tautua ma le nanga ia e mai se fo lo soifua fatu ia malu soifua e le fai ona avesea ia lo manatu i me nei o ainga o ekalesia ia o lau fai ngā malo pe a whapea o lete no foi tono tatou nu a whai o lete no foi fafo ese masamo ia mātou te whatalo whatu ia ti oe i le sofa man malo ke risolo tatou li i mano tatou whaola ia o le nā pese nā e mo moli atu ai ia alofaanga ia mawhaamaisenga a le tatou tautua nei wa i ele o te nofo amane mautino ele asal mele ia oe ma o le vala au pa ia a le atua ua le mawhai ona o tatou na mapu le vaenga le soifua me leo o aso uma a whape misi nei Amerika o New Zealand o Australia o nisi o Peritania o tupai o fea lava tunu o le laulangi o lo whapea o nā mau mana no foi tangata o tatou atu ia o le whai atu pitala pe e fo ringa whape nā le tūlanga o anga iai le soifuanga me tasi o le mea e se la utala pe whape o lo anga iai se e leo langona ia o lea o tūlanga le lei tatou masini te lo lopo
ai le tatu ai ne lau ti fais fa mon mole ia o le motu ai o le hotel ane fu te vai atu tatu masini o le hotel fa mon mole mo pau ia na ua mai atu ma tatu pese matai tatu o nanga o le ilatu o le fa mai sena ia ma se i tau vatu se tala e fa ma fan nai ia lau tu fita fa fonga samo o le maliwa ia ma le o mai le vala au pa ia e le ia tatu le control e mo ia le family o pule le ia tatu le control but yes we have to control e sa lo tale fa ia e fa le sa o te le lau vai but if you really think about it o lo ia o e ma le control le anga o lau you know you should know and I have to know my intake the amount of the intake don't know law control the intake control the ayo wa e fai una ia le na sa o TV a fa pe e mata ma TV ia o tuinga mena ia o le leo io e mole ona o le YouTube muita tu na mata le YouTube le TV ia le na fa mo le lavo uta fa mo turn it up a little bit to 60 70 ia fa mo bailanga ti uta tu le PC ia alunga le leo PC ia ti lo control remote control pero vinga le lo tala ata tu tala no foi le fina ngalo le tua e fu foi le fina ngalo le tua ia o ma le na take o le help o ma mata o ona o mele le val au le tua ona o ita mena na sa o tala fu le e so ni mai le tua tanga te lof so ni mo ia te God will help us when we know how to help ourselves first. Sen mari e vale e fa tupu manatu ia tato o no winga e le te tau fo ina ta wa e fo ia o te mi fa pena ti ngana fai mai fo mai mo te tau na male ai ai o ron fa sanga i ma fa si po ma sima o talo ia me ai tato no I will never say no to le ma fai na tupu mero o ito le vale ata fai tu blau maria me e vile e ia te oe ma u le control o me uma ma sa mo le la a ngai fo tatu tatu I me masan o le vai aso le na te nei le ai ia masisi o tatu tu te role pona tale tonu tale fafto a uma because of the time difference toa uma le aso to na i aso sa Neles Paulus Ferreira ala so na i na tatu toa uma i le mea le whalingon mele ni whai me samo le misa mo le mo le leanga le ese sengo taimi i o la ai bebe si sa mo i whato ata le ono tar fitu ta ano ke ale lua inge te ale lua inge Amerika o le whale tonu o le ese senga po nini ai na ala no fia no fono fo no ta fia moia te li fia mata tele isi me ai ia me na o mata iai ona e fa pe na si o winga e manino le iai to tele fu mata no le ta pe na o mea pi o fale a onga ia te mata iai tira nele ta tia ia I la tau le ono mea po aina whaia ta tia ia le ia I la tau na whaia le ia le whamoimoe la tau lenta pena ina ia le whamoimoe te le o tele ia pa te tele a mea e te tau o na lana mo mai isi o le panel of judges ele I te tau ana isi voice mana tu foi le mele te vai ese a tastes ese tofo tangata I e te tau wala iai ona blend in ai ia se taste ia me tau tamaloa I le panel of judges pitai umalele le ai ma se tane na iai langa pole amana o isi foi tane
e le latou vaai i mea faapea i toʻiga o aula te fiafia e vaai nei ai me muamua o te fia talanoa i le Miss Samoa lea te le lope te kui a teau pe leai lea ua include ai le Samoan dance le siva Samoa lea ua tuu one of the categories lo faapopo ua tuu i ai le siva Samoa ia te aʻu la avapela o aʻu se charge e disqualify ma talents e a foʻi e iai ma le vaega o le siva pe siva faanamua po le ato iga siva Samoa e lē tatau ana toe involve se mea tausiva siva Samoa aisia laga lea ua o le vaega faitaulia o le tauvaga le siva Samoa sa tatau lai le ono mea na latou laga o le ono mea po ai lava le ono mea production o latou ia e tatau na fautuaina te mai o te tatonua ua uma na fai uma le na fai ai pau na si mea laga pe uma le fatauvaai le ua agaʻi le siva Samoa lava ia pe o le ua vaega o e lautogia ai ia le teni tauvā ana o la se charge ia pe o aʻu foʻi o le sui o le ono mea e faatonu ia teine ia po i latou le au chaperones ma i latou le po ai foʻi le traininga teine ia latou taleni faamolemole sense o lea ua faaogā le siva Samoa i le one of the categories faamolemole aua neʻi ai se vaega tausiva Samoa i le talent o le talamoʻi a lea ua fai atu le agaʻisi a o le ua aumai o le mea faatau o le vaega faatauvā le siva Samoa e lē tatau foʻi la ona toe ai se vaega pe siva faanamua pe siva po le ala matoiga siva e lē tatau na toe ai i te tonu o se vaega o le taleni e o'o foʻi la i moʻi o le teni sioʻaiga le na sili aiai ia le vaega o lana talent na faifaiā moʻe loma siva o ina ala e faitauina ai le vaega tonu e manino ma malamalama ia o latou matafai oi talusia ia faalogologo mai avatu foʻi saʻu leaga o aʻu foʻi na tapenaina le matou uluaʻi Miss Samoa i nei Miss Southern California Miss Samoa na matua la matou tene ina ua maliu si tamaitaʻi tene o le percival na first run up ioe asau ia lai tonu tapenaga mea ia ioe o te fiafia e laga e lelei foi lau vaai tuaiga mea tau faamasinoga e maise a me faapea o lau tū o lau savali o lau taga e faitau uma lava ioe lo amata la le category le laga lena faaogā e tauvā i teine e lē tatau na toe vaaia se mea po lea pe lua taga o le siva Samoa e lē tatau na toe vaaia i totonu o le a foʻi o le talent mea na satau fai ai le a foʻi faatonu ai e le vaega lea e le ono mea production ia tene uma ne toʻasefulu ma le lima ia le toega mea lea ia outou uma talu ai o le ua faaogā le siva Samoa te tauvā ai aua neʻi toe ononua se mea tausiva ioe aua neʻi toe ania lea se mea tausiva i lau taleni fai au lesi foi la lea mea lesi foi lea mea ua tatau i tagata tapenā tatou teine talent is talent tila foi le tamaitaʻi lena sili tamaitaʻi o ioe a silasila lelei ai pau a le vaega o le talent gai ina lea pei e confuse le totelo tagata the voice ina ua pese tamaitaʻi lea o lona leo e lea o lona regular e lea o lona leo lea pat na taumafai tamaitaʻi mai le talent e mafaina liliu ia na te faaleoina maina ia pila lea petelo lea faifale itu that's one of his talents o le mea lea o le fesuiaʻiga o le leo and that's talent o isi mea uma o mea aʻo lelei a tatou talanoʻi mea ia e ese ese mea ka o le mea develop
ma le taleni na e soifua ma oe. O le mea la i e tangata i le protection na tu fai. Ta tauna la tu fai fautuaina teine. Lea lava sinta mai taleni. A whapea o lau taleni o tustala. Fai se mea e te, fai na tustus. A whai o lau taleni o tusiata. Ta whai develop mea nga i mwhai i sau teni na e mai sa. A whapea o lau taleni o le pese. Ele se taleni le mea le o lau nofo ma o le mea o suratonga. That's not a talent. Ioe. Ele se taleni le suratonga tu lou rea tu ue. O le pau ale mea na pike au i alitara, le na sila. O le vahenga lea lona. Ai na siva lor te mo e whanan siva. O disagree loa. Ioe, no disagree le tūlanga. Te ofo i tangata i na whaia le mea lea. E le ta tau o na toi iai se vahenga o lau i le mea o lau taleni. I se mea tau siva lava. Aisia, le ua include i le category lea. O lea, o le siva Samoa. Vai la te le, e sa ora tala le whai atu. Ioi. O le tele au talents na whai. E tele ina siva. O le isi mea. Leanga o isi to inga e whatangofi au mai. Mea whaale atua. Tangofi to e mai mea pei wha ia tamwhai e maunu ai le afoi. Ia le mawhauwhau le church. O me foi o tala fa pia le leila le tenye le nate au mai me fa kirsiano. Le tenye le nate mai le me o me ia te tauna o lai ia. Ma fa fa ia o me o mai ia te tauna o ia le va ai ale le o po ai po churches po ai. Protection la le tau vanga. O no me protection o la to uma lava ia. E ia guidelines o me uma lava. A five la o atu tenye. E te tau na emo meu study guidelines. E study ai tene within a week. Ave iai, e lau ke study nga malava me la tu fasili. But I think, o lena whai la tun mena, lena whai la tun mena, I believe they did that. Na ave study guides i tene, ma la study, aisia, langa mo o tene o ina lelei. Ai pe o mea ia, o le tapenanga, ia na maua mai nisi mo meo lights, ma mea uma whapena, ai o lau lea baba ai. Tau te loa, leanga a o nei i atunu nei tau te nonofoi. E mese tato New Zealand, Australia, tau una baba ai mea ia. Ioi, leanga a ba ai whala iai. O le matanga i o tamaita, i le one of the MCs. Oka. Vai le professional o le si tene ia le forma misamo. Tene le o ai foi se yuli le a Verona. Vai lo le ia tangata ia fai le hostinga le mea. E matanga le tutu me aveni monia the podiums. Kama me fai na lunga ese mai podium ngala simple ones. E tu o ai lunga la pepa. E tu o ai lunga la pepa. O le matanga, ka whewhe pēnga vai aku pālangi. Mōni lava lau tala le whai. It's very ugly, untidy. Ioi. Le o lunga tau, le lima tau kasu e ioi. Pepa ma whai whesili. Te mile nao e lunga e whai whesili a teini. O a mena whai rehearsals. E le ma whai na tō sesi wa ana o uru te lau mele fai moni alta o te tu le la tu langa mele ele ma fai na tau tala va pe ma u fa pe tau yo that's very unprofessional ai le te fai atu e langa masani ma tu o tu ni ya masani tata ye lo fengo me ya te penanga me te penanga me e o le tu e o le tau tala fa manga o le ngutu o me uma yo a mata la mea ia. Sele. O ka ingo ali, ioi. Le tū mai lunga o le api ma pepa o fesili, ua kaule mwhainga. Sa ta tauna watu se ta mai podium fōrele. E tū i ona luma, la ua uma, on both sides. E matango fie na, professional way.
le matango ba ai ia o la fala le tilo wa fia nei tau sanga o tatu fia nei me misabo wa fa a fia na faile ia tilo fala o le si o flela I'm sorry ya le au designers a ba ngai me o me te tele nei mo me mesi la foto e te weinga le me te loe ma faina e we the public so a fatau va foi la mea ai ba ai la o fofoi e fa i sauda si tene e ka i mai a foi la lo i sau fa pe le la va o te fa na vatu alo langona e fua i pe ato o isi tene e fai mai ore se keke e pe tau la tau ne fa savali but the purpose ato mini advertise le mea e me fainga o fua the public eu foi na me por tasi por le ale to inga lan por to inga por tasi ai por tasi o le me foi le ia tatu tilo ia fai le por tasi e ma fai o na o ai e ta fao e o le public e o le por le ala to inga me ai le to inga mai se me very unusual e uma lo le tau vanga e le fai na fangaina pe foi me o surrounds me fa pena pe te ofure me mautinoa e faile me mautinoa e te aluai e te ta ele ai sami ai le fa pena sa o me e kam fai ke post mai lunga ma tam fai na ia lu tawang o I foi la ta tau na tala noi le au fai vai ngai o vai ngai fai to inga me fa pena io na le ya MCC a Verona ma tam taile na fai le se uli ma le e na oro lunga stage te mi fai ia na vai le tango to tilo e na tilo le melen fai tene le o se yuli Verona Park instead le o me nga lima o me matangal tilo to tanga to tumu mai lima na tu ila lo follow ai o foi la tu la follow ele mania it's very unprofessional ele se va ai sa mo ai le atu ue by next year I want it to vai tu langa ia I want to vai matanga oi la ngi ka la ku si loke mai fa pelunga nga api kumu lima o le lopo la ku markenge ava ku langa fesili o kau ku fe o fa le to matamata o fa le to ba vai o fia ngi ka usanga ka fa ngi papa ia o le mo au designers o fia to sanga ni ko inga me fo le o sau wata tala le pis dong ilan tala le pis dong ilan o pasia o uma ma fo o tato te lola testi mengi putasi simple very simple o le ofo e pipi ile le effect le le tene awoni ko fai to inga me fo le sau ko kingilima sau that's not Samoa o I tonu te o tato uma ia ki te o fela le me o putasi e sa ma puro le to inga o fo ia te aro ke tina ia le se vanga le o ta o funga ke aro ke tina o toto tai to inga o funa mana ia fai o to tingilima fai malo pulo fa sipa pulo alu e tina o ai malawo mano to ro pena o le mea sa mona vai ile purtasi le ai ma o te idea me le sau wa fe kasi se fele pasia o le tau tala ua pasia where a purtasi pa wa le fanga e chachai o le fit le tino le tene na fitu le designs an me fo le sau o ka se fele tu tau tala tongilan o tilo la to fa fienta mo e mersonga i mitina e luma piki o fuenta te lunga o le stage fa fia me na te tala no mo le fa professor me antadi ugly for you what's your name learning all the protection no me protection I hope I won't see this again next year tuinga meia sila to ai
lesi mena lesi tau sanga pe no forsonga imiti male Mike asau tene tu le Mike le wa nei wa sawa lo pe wa le wa sui la tua tene su piki le Mike le standing ai le mele na le fe tu mai wa ta tau na va ai le out designers ile melo le alu le tene ta tala ese le ofu tu mele ofu le ai o le wa tatu ese mana mea fai se o to tangata nei le ta mai whapitoa i mea e te loto ba ai la auto ina ua uma ta tala ese lea off a whapea la tolu ofu le mawhiwhi mai le ta tala tu mai rotene to atu mai putasi that's the design we need to see ole ofu e pa i le tino le tene a saulo e tau kau le mawhainga la ai meo whai o le whelea o le ofu lea sa mola o tu o le taste lean al si whonga tai a fau leo whai atua ia uia e le matangofie ai a whai le siva sa moa one of the categories e le ta tauna toi wa i se siva i se mea tau taleni le te tau te vai mea tonu ana le e tau whai tua le tatu pukala ia o ngana mana tua fo o le ngana ni o toinga o nanga nei o ane matamatai ma se i tau o mo tūranga interviews ia vai lau Amerika ai a fai sto ina talo fo te mantu sto ina pele o mato lona mali sto ina ai mo yo leo na Amerika ai a fai interviews o temi o meio ele ma fai na luna le English vai e tu sa lava pe tu te fa pelanga o tato e fa mo o ile South Pacific e o ile Miss Global e o ile Miss World e fia Miss isi ku ngai aku malako interpreter tasi na mea tau te tilo yai le la kam fika ko neglect your own native your own mother tongue language le ai ma se mea le ngai pe a lua ngana o le fesili mea la le ngai sila foi la ka ko mano le tatu whainga malo. Wale, ese le whelanu wa i o tangata. Ese whelanu wa. Whelanu lanu wa i tangata whamea. Awa ni to e watua ni whamasino palangi. Awa ni to e watua ni a whasamoa mea umar whamasino. Ne ma se senga mea. Whai se mea mauti noa. O te mana au te toi wa aile mi Samoa next year. Wa mai uma fasili e rua. E lefa pe foi o atu tene atu i Amerika o atu e te tau foi la tunga learn la tunga ngana e lena leo ele se misal me la fai o le Samoa le Samoa la e include te me uma o la na language o la na mio o la na nganu o la na ngai fanua tu sa pe te la tu i Amerika o nga wenga na au fo chaperones la tu uma le au o i tangata ia a viatine ia tangata matua e foi matua e sa uni lo ia sili te mai tai tam fana vai lo fa Samoa o le nai te alu e ave e te tau va mo le fua o Samoa ai o foi la banga ia foi nei tali sia fa no mai tatu le anga ele matangofia e on ta o lo la i toinga me fapia lo la ia le te fia wa o lesi ala me la tiptilo nei sauro le sistema nei lunga strako lan fasamo pa o lo mga points o sa o la me pele la ele si kenye lunga la ko fesili o la malama le patelo ia me alo fatutala wa lo te fai tu sa foi por fasamo ai ale ya o ale le me alo fatutala e sa foi lo tali le ana mela na more fairness lenga orisi tangata ele le tau tala mai ile ngana Britania e le lon mafofau
O le sangata e le lan tau tala met fa Samoa a le lon mafofo a le ave umala me ye lua le Samoa mala English na fili lona ia i le tali me o le mea manino o lona winga e strako lo tangata i le ngana Samoa e tali ai fesili a le misi Samoa fa matala ia mea a strako le tene lona winga fai tau mai a lalo i churches o a fa pe o point e kaunga sefu no inga e iva no inga e valu ile fitu o le afianga tele le na o le afianga tele le na o le to inga mea ai mo le talu sanga le po ai lava to tu la mai e fai le tato misa mo le next year ave uma fisile lua fa Samoa ma fa palani a fai al wol foi ai ma lo le teni Samoa mo ni e le lan fa lan nano ta pena le interpreta e o matene e loi foi na e tu palani soli le ai lali e o le tu le e malo sia e develop le la tunga ngana fa masino foi o ane i ai se fa masino na te chatchinga le tene i le leanga o se nanu. But I have a feeling o i le sa wele si mele. Vai fela. Al mali e on me o le si foi tene. E ti ngana la tu e le na fa Samoa. Ela ta ma fai e tali i mele. In her mind e mawai ona tongi ona o leu tam fai e tau tala i lana ngangana. A o mea umai e te tauna foi na fai se orientation. But I think na fai le orientation te tauna fai se orientation a tene umani i le amatanga. E toe wha manatu iaia latu roles o latu ngaluenga o latu mea te tasi. Yo e loe le lela fa Samoa au te tam fai te tali fa Samoa. Langa o mentality na lela ina i tene atu nei. Ia tau mawhai e tali mai me fa Samoa. Ina ia whapea i wha masino. Oh, mawara le maka le au le at least you trying your best. O mea la umaia, e te tau na wha manino, ma wha mala malama, i tene umaia. Ma mani meo study kais, but I believe na ia study kais na tō a vea i tene mo fesilia. Fesifang tātele fesilia. But, po lea la malea. Ia langa ele o se tau vanga e ngata i Samoa. The winner will be compete overseas. Not only South Pacific, but maybe she will have a chance to go more. Go where? Miss Global, Miss Universe, o fai uma pena me pea. Io ape o sia u lea yang e si me ua ngalo ia tia ai pe o te fa mafa i tulanga lea ina ia ila tau le ta pena ina mo meo e te va ai lo o uma na fai le tau sanga ma le tau sanga e fai tau afe mafe talents e fai tau afe mafe mo meo style au designers le lava e fai atu ua se tai mata le alu te tala ese le me fa pa u ese alu sa te tala sele fa pe te tau le vana te ese tatou na style io a te lo me mania o lo sa o e lo puretasi le te tau vai te sa vali sa o mai te vai e tongi o e te vai foi moral si atu nu nei te vai sa vali le moral ma le moral ingo lava te vai vela vai foi mentality o na mea e moral mea e te wea ina every day fa pena foi la ko inga mafofonga e ta pena ia tato ai le longo winga o le si e saulo le ofu io kama vui e uma lola mele e ke le ko vai fela la ave e apunga le venga of tasi e me tona na o wina io tatu tangata ia a pe ta ile uma lona tau vai ia pe te haro ke o ma wo ke tina ile si vai aso ai au manela ofu ne na fel mela ave ki ai ia e fia ni tupe na lu tau va e fai ni o lona fai ni
al peta e lo fatu o le purtasi sausa o le purtasi o te fai ni si me voi e tatala ese le me pe te fai fa ofo tatu le ke lo koe ofo ia uia nga le paule me ke feel sorry tangata mainga ele kiki tapena nga ia me se fai mala tamai fai mala poto tatu fai nga ai o le vai tu ele sole fa pe le interview tu le purtasi le interview to so o ar kera ko le interview e te sau ar purtasi na e showcase le purtasi ma fai mal interview at the same time ina ia tu iti ai le mea ka fe sa mo ai ele fai mo fie le mea ina to fa pe fo i o la opis le wa pisi lo wa ma tatou MCs ma nai pss pss bum 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 pss pss mai o pa o tine ma pa o tama MCs ma e mix mai le pa o le oso mai le tama oso mai le tine ma sei ka o mai singa sense of humor wa ana ele se tama ile MC le ai se tama i le MCs le se tama i lalo le panel e ka kaunga i se taste cover uma taste le meia ava o tama i ta ile sa no fo mai le panel no ya lupe au ma vai na mato o mai nei o mato misa mo nei o le lau te fiu sa ili te mata i lupe fai se matala e mata interview langa o ia le silensa fai le panel tauna fai se tasi le tamaita e unique lona malo ina o le Miss American Samoa ma le Miss South Pacific at a time ai sea langa pena va ai maulalo ai e o foi tatou na vai temi ona o lona o le fika racing o lona fika le ala no vai tu na po the same lupe beautiful matau o le fika Samoa le sau ai lunga e pa leni me lunga tau lalo vai o le fika le tau te tara no nei ko inga fika umi pa e pe me fone pa langi o le vai nga fa pa langi na e pe la tu vai na figures o tenye au tatou ai Samoa le tenye le fatu lupe len sa fa ila lole le a foi le la no na tasia ro vai o mateia fa sole she's still the same na ono foringa o tau su fa solo na matua but the same body o lana so o te tu fola le mala malama langa o le former Miss American Samoa e fulan tau o le asa na vai ile tapenanga ia o le tamaita'i na manamalo o le tamaita'i o sio matu'aiga o lona tina ia o leo te mo nei o lona tina e matai le li o matua o le matu'aiga isa pali o le tamaita'i o lo'u nisi le tamaita'i na lumatu lena lumatu mo moana o grand nisi le tamaita'i le nga so le ala to rua ta mata'i o le matu'aiga le soso o i le manamalo i le a o tamaitua atu ia o le to'usuga le fioga to'a to'atolu ala na o mai le matou i le mele o le misamo patele fa'avaivai ai la la'u a fo'i ia la'u i fa'amolemole tatou uma i e matamata ma le te vai atu vi kamo na te fai me vaivai le maiki lunga lau TV fa'amolemole e le o le maiki o lau TV ia fa'amolemole na te vakuna te mata mai i le YouTube ia lena pe o nai vaenga ia pe o nai ia o la ule afsoswani i le tatou a foi i le tatou misamo talosia ia o atu i lea tausanga ia ua iaisi o te lesi swinga ua po ai lava e whaia pe fai ele tourism pe fai ele ioe
ia po ai lava faia po foi sisi vanga a onai mea ia e te tau na ta pena i fa ngala matu fautuanga ia mo le lumana io e fe so ni tele tatou fo io filfilia teine io tatou te lo awale fa tau nga vale tatou o filia na teine io awale ta fe ta pena one ia latu le teine feel embarrassed o tawanga awale ia latu teine feel tam fai encourage le loto le teine ia malosi le loto tele fi nau alu lungo ta sile me fe mole eye contact ta sile me ta pena mole eye contact fe ngai pupula matangata awale fe savali mai se me ka ele puke o ngalu wenga umai tangata ia e misi teine o lat o matauri o teine nei they are only messengers e mai le message ile atulu o ngalu wenga la tangata ia e ta pena ina teine ele titi e tele daily e a o savali e a o pupula ke mai makai lu fa pen yeah. O mea uma lete lele vai aso te pena ina ua uma tatu whainga ai leo tu inga me fole le vai o ta pena ngā tatu ia ma wha le tonu tu e manai teine io ia tata tu pesere vai tatu foi se pese lima loa ia tatu o lo fele tatu mtau masa bismillah fa My bangku, you
Yesuya fe alofani I really believe amano matani Monolo alofa Ia ohani I said I love you My tine pamoe Emo Olo ufatu Te famoe Ia oe Te alofa Te tafase I said I love you My tine pamoe Emo Oe olo ufatu Te famoe Ia oe Te alofa Te tafase Te alofa Te tafase o le siufonga matangofie o le whaili o ta ua o le tau Messina Band ia pe o whailina i ei tonu tamitai o Emma Lawson, Emma Jane Lawson. Emma, alo fatu di lo matua, alo fatu ia vai tupu ia i oe happy belated birthday o langona mai ia uwa mone mole. Le ua tau whaisife suia inga. Ia, i si lo matua le ua vai tatu taimi 5 minute tali tula e ono i le afiafi i le taimi i California nei. Ia, peo le ua a mata tu le ua a mata tu le tato misamo e le fa peo so ta fia poto po so ta fa fia poto pele ai e le pena vatu sata pisi te so ni foi tai ai i le tulanga e te tauna iai se leo te maloa leo lalo le panel le charges ia mai lunga le MC ia la tau fai MC ma mai la ta mai tai to lua le matango fir vai le lopo fea na iai ma fau le vanga ia le na tu fai pe fa fea na la tu piki o matene to lua e mkwa out of mind out of sight le ia pe o tele ia tu tala le tu ai o tele fai tu la le tala le ona fa pe o teni ro ainga le na malo patolona o vai atu e to tele ai la tu na la tu fai tio ina tamai tai I lona leo na pese ai. But like I said, that was the only talent, me ta o talent. Ewe, tau te oro sa ili le upo o talent, mea foi le whai metus pa ia o talent ia watu ia, lai, talent ia watu to lima, to toru, to tasi. And what is talent? Ka kuolo la e tam whai e sa ili le winga le upo talent. Kelo melanga ye o mea o. Dio. So o le mea o le talent, e te taun tato find out i mai le teine se mea le lei ei lona o langa. Ia ka ku kom whailo le develop le mea ngai au mai lona, that's reality. And that's the real thing. A le sau o te tau vās, o le teine la le na malo.
E ana no whātua lea fui, o lona leo o le talent, na ia alanga ina, the voice of our ancestors. Whailau tala li mea lea, e ielo mātutua o le mātua ainga, mātua tau siaso ia. Au ina pepese lo mātutua ia le levo le po. Po le afiafi, po le pese o le lotu, ke loa ke makawhewhe. E mo ia la tala le whai atu, ia pēta te savadvari atu tua whale ua lewa le afiafi fo le ka whaalongo ako lai pese mele lo matua. E wha oso whewhe i le leo, le tōng nea. Pingi leo ni eiku sore. Mongi ale tala le te whai atu. O rau tina iaso ia, na manu nofo, i eri teimi tu wala onga. Na matu ole i ute le tala loa le manga o le matu ai. Toi fo i mai leo si uta ma i uta i tai i oe. Ai mamo moe ma lo matua i uta le manga. Ma mau i uta ma i whaleo o a le fula lau papa. Mana mata i namu, mea umwhapena. Ao ora na mamo moe le po, la lata i na mamo moe. Na pese le lo na malotu. E te loa. I koe kia ka whae kua loma kua se whai whale lelo leo kausau lo ka whewhe. I le nei ko ngā vao atoa, ngā o mā ua le ioe. Ai pese e lai koe ngā pese e le lo matua lo na leo leo. Au wika fio lai. Pe ia o le tau wala au le lo matua i aitu o maia ngā o mā ua ni ei. E lei lola le lo matua. O leo ke ngofu e au kafu. Makua e au whewhea. Lea la na pese e te mai tai lea. Ai pe o va o te ro tangata pe fai me ura family le leo ne ai. That was the only part of the talent ilanga taleni ato. O le upenga mai si mena fa matala. Not so much o le pe o me la banga fai ka fai draw ai ia le fo ia le attention or charges. But the real talent is when she sang that song. And that was the talent. That was the real talent when she started to sing that song. Ala tala moni lava leo te whai atuai. I lo tina a whawhawhau mai whai matuai. Māmu moe na o māua iuta. A usu ngele pese o le lotu. Ia wape ai. Pese ia ngā oe. Ia lale mea laka pese. Peo ka kilo solo o le ko ngā vau makua a kone mea. Na o māua i e lea vai mea. Ale ua pese whaatete whapele lo matua. O la ula whaitau. Sorry. Se pe umala lo matua. Le wala au i e tue o mai. Toi ngā tōna lea. Ioe. E iei pese no wharongana tu a tante lunga le YouTube one time. O fiu e toi sue. O le lo matua rana pese whapea. E te loa, tu sapo le te ipo lea, ese, you know, you can, I don't know, you can feel something different. Ale pese mai lunga le YouTube, lo whanau pese rana te lea. Ale lo matua, the very old woman. Ato te lo foi la, ato no le man, lo tano tia o tō la o tupulanga. O pe o mea nei ta te whewhe i aso ia, pe ta te mata whewhe li lewa, mo mea lo mātutua, woi whāno no mai le savali. Pe o liwa itu nei lo mātua, ma nei to i nei lata wa ai aso ia. A ho fo na pe pese to i ngā leo la ia. Lea la na pese te mai tai lea. Not so much o le upenga o tala le. E leo le mea na, a o lona whaonga ina o le tōng, o le leo, e toi au mai ai fafo our ancestors, our forefathers. It brings us memories. E pawangan me tau talents lea. Ila ule ma ai, ila ule matamata. Whaale tā ua te le ia te au. Ia lea le upenga o tala le lei, malea. Eoi. A le toe au maia, she brought forth our ancestors and the way they sound.
that's, I was so emotional. No fun. It reminds me of my mother, my grandmother. It reminds me of her. Te mina o mā ua le wau matua. Ai pese lo matua le leo resa. Rest in peace, my dear grandma. Lena, te ua tele au tala i tūranga ia. Ai ta tau i tangata nei la tō whaia me ia. Just think outside of the box. Think of something else. Ua toi, repeat nei mea. Matanga i la tawai. Challenge mo i ala utala. I ai se tā leni na whaamalia i nei lo lotu. None of them. Ai sea. E muli uma isi. E ofo e mo meo ofu. Try to be real. Be real. Tau wā I ofu tau te loa e whaonga every single day. Ai anu fo I whaile se wrong te loa te tā ele ai. Mauti noa te anu moe. Ata wana suku au lale. Ai leo sau o resi me puru mai. E ke anu whapea ngai ni sama. Be real. Anyways. Lena au me ata tutari ngā malo. O le lofa matala ia le. Besinga o lo whai nei. O me maninoa. Matua I o whasolo I nā aru solo muli lo mawhauwhau. Te whawewhea na whamatala mawhauwhaunga o I lātou o lo o whaimatai tai o Samoa. O whasolo ina o au tere I tulau. La u tau e nga I tasia I mea I. Stock exchange agreement. Lea na whai mai na saini e la auli ma muripola. Stock exchange. Whatever agreement they signed, Kite Runner, 400 acres. Lea na tatou, lea fo ina bevesia nei. Oitu malo malato miliona. Lea e whai mai ua misi. Lea whai mai ua wawai. Mea wha lea pēna utoe tano. Stock exchange agreement. Na saini e muripola. Ma na uli an malitoa. Kite Runner. 400 acres. Millions project and missing funds from some of the districts. Ua se taimata lava I lau wama ai. Mea ia anu whalau atu nei. Ua se taimata I lau wama ai. Ua whaima alo whanga a tangata nei le hita pipi ma lato followers. O lea whai maile la tō tali. Ai se a o tuai na tali a tuai ni whai ngā malo. O la ngona o pere.
pene. Po lea lava le mafaufaunga o i lātou nei. Ua whai mo lātou mausa le au mai pe i lunga o penga ta wha ilangi, ma whai mai le lātou wha manatu. Aisea ua, aisea. But time will come. Time will come. Nau tau manino lea mau tau. Oi o lātou langa mai nei la. O lātou langa mai nei wha masino le guide runner, wha masino, nā me tu te le whai mei tutuila. Se whai atu po ua mahea sa ninga tutuila. Mamanua, i le guide runner. Nā me tu te leo i sa ili i mena saini ai mea ia pe whai pe mo i pe sao. Nā me tu te leo i tu sa ili le 400 acres pe awha pe ua tau tāli ngā i le mele. O a miliona a tu malo o nai o lo se fe au ngā ka ko fa tu o le ngā lue le malo ma i la tu e fe ngai tonu me la to mai tonu la ko ka nga mai la sa ili me wa fia ni me le la ina o tu le meta o le forensic audits lo ngā lue they are still working le me o le tu sa ili me o fia ni me vai na to mai foi me o se taitalinga tupe o le a tupe o tsunami tupe o le lakapi Samoa tupe o le o fea o ina tupe e fa fe na fa tu sa tupe na ma me le lona i le guide runner o le 400 acre o to va ai o i se me o tura i me te ngan fa man la matia te o to e se me e mai lunga i e tamu fai lava e sia to te su e masai tu te tama fai so sila auto vai de o le o te mi e a foi la un mar tau sanga no foi o ale to me fai tu le pa si auto ina foi ma liero finangalo ua fai mau masani le meo lo tusi solo o le longa se me te tusi solo iai. Tu le pa. Mai te lo fale nga oe. I'm a straight shooter. Le te tamo sa o to ia ti oe. Mai o te le fefe ia ti oe po ai lava. Po ai tanto te fefe na o le tua. O ana io na o le tua te fefe ia. Anybody else? E vai. E la fai atu te leo fare tu meia. Ua fai mau masani. Lo tusi to. Le foi leva lefta mot nei lo tusi le. Ala fasili. E se a ua fa pala ngai lo tusi. Ai se a ua fa pala ngai lo tusi. O ai le te tam fai address o mafafonga ia. O ai le te tam fai. O e foi. E te pisa fe mai whataua ngangana. E whataua me tonu o a me whasamoa, o ni to e maini mea pālangi tonu Samoa. O te o ai se taimi le mea le, toi ngā mele o toi a matuani mea pālangi i oe, whapālangi tonu le atunu. Ai ana le fesoso ni atu papālangi i a Samoa. Ea, ana se wa ingo i Samoa. Pe ana whapele migrate Samoa, ma leo atu ni tangata i tutonu o Samoa, whawhewhen develop Samoa, lona atu by themselves. Can we? O me o ke tiana singa ka whawhia po poko ia mai whai mai o mea na atu palangi. O ia ia. Aia. E ma whai tatou whai ni university without mata upu e watu i atu ni whawha. Pena whai pena ua whai le university tonu o tatou atu. Ele i whai i lalo ni mea tau Samoa vai ia. Curriculum, o mata upu, o ame uma. Ia. A vai lau e oso tusi lau tusi le whapana. O le ale mawhauwhaunga e le ina e apa ni ngangana lea.
leanga ia. Leanga ia. Aisia, e te tau mawhai ia whaitau umai le lalolangi. Ia whaitau ai atu nuu, ia whaitau atu tangata palangi, e sao oi. Yo lala so whanonga le tali le ministana o tali. Lea whala o tali atu le ministana ia te oi. Ana fua lele Australia, whamatala i tangata le lalolangi Australia. E leo tamai ta ministana tu sia tusi. Sali tsum ka wofo so. Penga kusi le ministana, penga tusi po ai tusia. Ile se mea na tatu filo. At least somebody account inga la wofio. Yeah. E fai tau atu la tusi le ministana ya. Iyo e. O le mea la vo le tau turi matai. Le an mea linga e pepelo umi le mea le atu le pa. Le ana mafu anga le e pepelo umi le mea le. Nai ai e te malama le leia iai. Ana te sa fai ai. E te fai mai le malama le whamasino le iai te mne le ino nofo tonu i le. Na ala na whamasino sili, na ala na piki atua le whamasino lava le angava. Somehow, somewhere down the line, ila foi fai tau martatu te tilo, e sili atu foi nei lo farfatsapon. E foi me sili atu ai le whamasino sili, ila taimini nei, e le whaina sili farfatsapon i mea uma. E foi me sili ai, e sili atu ai le lo o le whamasino sili lei ai, ila taimini nei. Nei lo farfatsapon, lea na e control, e te sau fai ma le remote control, me na whamawai ai. Te awai sue, eisia, he was tired of you. He was tired of you. You bother him too much. Ia walu tuarna tamali i malu atua ia. Aisia, ia rena. A fesili. O alu le tamali i mali avenga i mea ia. Mea whaade malo ia tanu mai wapio. A fesili. Te fesili. O alu le tamali i mali mea wapena. Ia. Tali ane tangata ia lana fesili. Hai fesili tonu ale o amata to i lau tusi le na whai. Na wai lunga o ma pena te whaina. O whaitau o mai tangata. Why did you write it in English? Why did you? You tell me. Or you go back to the newspaper and put, what's your reason? What's your reason? Why did you write that in English? Wa ana e Samoa. Ana e Samoa. E Samoa tu minister i te oi. So, a ora i mea whamasinonga ma me whamasino. A wala te toi tapa ini whamasinonga pālangi, mani i oi. Whai pēra tatu tangata, lai lava tatu tangata whatinoina. Ua lei longa se me te whelanu lanu wa i solo ai. Ua lei longa e te oso pālangi, te oso Samoa. Whele me tangai tsau Samoa, tangai tsau pālangi tono, whewhoi me le tangai. Wa e toi ngā lanu whapia. Ua whelanu lanu wa i tatu pise aingo. Whapesia. Tali mai la ia e lele ai lau le tiona i Australia whamatala matu mai lolang e le o le tamata i Minstan tu sia le tali le na tali atu ea. E te whaitau ane le tali ea. E o tamai Minstan foi, o tamai tai Minstan foi, sa whai aong. E foi le le simili Minstan i tali atu ia te oe. Lo tau sa o tua e Minstan, so ia ki kau whavalea. So ia te tau whaavalea tu lepa. Ua mate ia whaafia na o tangata na te tonuina oe. Na ina ne e whaapea lava oe. E te tau whai e whaavalea lea tunu u. E whaase e le ngangana le te whaongaina. Olea. Olea ia ta to tele. Ina ne e whaapea oe o toe. A toe one whai toe whai se vei ile tunu. Na e mamama le tu lepa. Tau sao tua la tunu ia te oe, matu te le tue lang nango ina oe. Ua ilo la tunu, ua maninu, ua malama la tunu ila ufionga, ila whaipule. Samoa, se tau whaleanga la mele whautia oe tu le. I am talking to you straight. Ua vaila ili fair. Is it fair?
fair enough. O le lo pala me wa o fai fa pe le me. Pala me wa muso e ta tino le me sa. Pala me wa la me na wa si la fie le leia. E se le me na e fai. Ia tangtare fai mai le ulanguna tuna ia. Io e. Leo o toi ta watu me ia. O toi ia followers. Kite runner. The 400 acres. O le agreement. Le foi. O le stock exchange agreement. Ia ma le miliona. Loketi le misto. Fai wo to talinga. Then go yourself, pay yourself some money, find out. You have the right. Jy le right ko ki o you find out. Auto le familieina. O le bai, find to fele le ia tuila. Facility ia tuila ile kite runner. Facility le caso, facility yo o auto fetu so. Ele se ka fia ko na mia. Ia mautino. You have to come back with the truth and the right results. Otherwise, ito lokai yo pelo me. Ai awa tu te yo pena fet le lavolo o te pena le malo. E le o salua le malo me ia I lalo le fala. Yo. E le o salua I lalo le fala le malo me. E to e pai uma me ya tatu. Ma ia mana tua. O lele uma ngā luenga le forensic. Le pe te ia ua so fa fo sei mai se bia. O ni tala lava. E ono fa te ia I tato. Melea, mau marto vai. Lava mali on sa. Lava mali on sa I ma mau de to vai. Io, o le lava I te penatu mea molo to sifia. O ni o to fa pea ele o ano iai le malo le terminate. Pa wara si mea. Le lao mai tatu taringa malo. Tumu oe le pepelo. Pepelo a toi malawanga. Ile mta upu lava lea. Ile tu la fono tau fa aufi. Ioe. O le pili lena ave. Lena le to te o fe mena amata. Le amata mai tua se furuon. Tau sao ia Samoa. Tau te le whaia se whatanuanga ma Samoa. Back in the 2016. Tau sao le atunu. O le taime manino ile atunu. Manino ile tau nuu matu ainga malau tu le epa. E te pepelo. Na te tari tonu te le to e tu ma le palota. Mai o te tonu wharu tu malo. Lea ua ta pena se mea. E te le to e sau le palota. Aisia. Ua ila le tu malo. Ia te oe. O ua uma. Ma le si mea. Ia le lava se I tatu mata I tu. Po o whela o le awhai iai ia le tu langa. O solinga tu la fono. Fasi umu te leo te tano le mea. O solinga tu la fono. Lea una whamaunia e lua solinga tu la fono. Lea te lo pepese a pei te lua le wano. I le lua le toa mai parota. Tasi le mea fia manino e le tunu. Tat whainga malo. Tanu wha mara malama ma ia Samoa. Le toa lua le aranga lea ua. Le ai pepese me pe fōringa me o tangata e toe o run mai la I tu mano. Ai len wha manino le atunu. Leanga o le no nofo ma nofo ilo Samoa. Ua wha maunia la so tu la fono. Contempt. Of court. Le contempt le. Parliament. You whatever. Leang on memo tinoa. Na wha maunia. Wha maunia lu so tu la fono. Whaila tu la fono ta ua al Parliament o Samoa. Once te solia tu la fono, le taula, be pese o le pese. Le te lo pese motino, te lo to met parota. Yes, it find out. Se ia fa motino. O le tato o mele o le te pu o ma sa no ngale na fai tono Australia. Pe o no fai atu. Me le mai mau so ma fo te ma fo isi au va io. Au le loni me na iai, na fa sala. Pa ora o te fifa no ia ti oi.
male sili professor pa ona ta tu fifa no ai io okay, I would love to challenge you guys. Fia tere o tu da epa e lau le pepelo o isangata. Fia tere o e lau pepelo o isangata. Why don't you look at yourself? Fia na pepelo le atunu ato. O isi tangata e pepelo peto ruato tonu e tangata. Al mea ele fai. You lied to all Samoans. Yoi. E te nofo ma whaapongi sā, ma whauwhaungo tangata Samoa, mano ma whauwhau. E tutusa o ma Samoa. O le mea siri no whanono ai, o au followers ngai ai. Lau te loa le leia se se le mea ke whaia. Ai muli a. For what? Yoi. La ko ke lo le leia se se la ko mea ngai whaia. Le hali me kele sa welunga va se fa maoninga na sa va vali lau komiti fa parlemene ile atunu e fa tala no le atunu ile 2016 na fa tala no le mo lau sui na fese ta iso non tala ta milo tala no parlemene tala no ana le to watu e fesili o no winga na o se te mitu na tura e fosi manu be pero io no tu komiti ile 2016 ale manino le leila manino le Samoa ele fai se fatanoanga ale atunu ile mta upule fato atopia il 2019 to 2020 ale manatua o manatu o nu vale le te pelo ya ele fala tatawa na sensing le tali ya tu te mai minister ya tu wa tatawa na sensing yai le mea matu ya le aisia ngale tomata minister she's a quiet woman ai vai lo tali tu ya tu ale no from counter mai tomate ina tere tusia ai ono lova ai le english le na english le na tusia tu tusi na piute vai lo vai maulalo tamata vai lo vai maulalo tamata. You think you know it all. Huh? Vai lo vai maulalo ile ta mai ta minister. O fea o yelo fata u o ta mai ta. O fea. Wale lo e mata mua tusi se tusi fa pena pi o lau tusi. Yo wala. E pa wale me na mata tusi o le fa sa o tu. Au e te fa se ina le whaalongo Samoa. Tika na whai atu, o whea, a te tau o lesi whaase se, te le Samoa le atu nue, o tau Samoa, whawhonga le mai. O le whaonga ina e tui le epa, o le ai ato o tele, au tau wa ai ai. E lua ai to inga tangata, to inga mena ba ai tui le epa, o lea. O le kalesia le amato, o le whakasa, ma pule anga ali i ma whai pule. Lea na te whaonga ina, ia apatu le whakasa, ia apatu ia li i ma whai pule, e lango ia, ona o le tau mwhai, e whase se le whaalongo tangata, i le si mea sia, o lea, o tangata to tele. A o to tonua i o tūra fono, e ui ina le o tā ua, ia le tonu, mo le custom right e uina le ta ua ia le vaenga to tele o le au telenga o le context of tula fono e faita uma tangata uma every single person o Samoa but o le tula fono o lo fa mafa o le tula fono ea tangata to tele e fauer tangata to tasi e mafua na mawar to tele ina ua watu tangata to tasi to tasi mai o to tasi tu i to tasi ani o to tasi ani i mau tangata to tele e leva pela ele o iai te tono tura fono ia le ona le to e a fia ile yo na ese neglect ese motu male tura fono le malo ia le ia to tele le ai tu le pa
mausali totonu lau te lenga o tulafono. Tangata uma o Samoa. Lea na ua sau nei la oe. E sau nei whaavalea whaalongo le atunu. Io e whape mai i le atunu. E tā ua le tō tele. Ma e nofo whaonga. Le upu o le individual right. O le right al pālangi. You tell me. O wheke sau i mawhawhonga ia. Ina ua tusi pālangi. Ma ai. E te tauna whawhitai tātou. E le no nofo. Awhai la leo te whai atua. Awhai la leo te whai atua. A tātou wone le amatanga o le langi ma le amatanga o Samoa. A tātou tala no te spaia. A tātou wō i le amatanga o mea uma. Tau te fo ia li kenese. O le amatanga na o mea uma. E vali mai nā mea uma o lo te tonu o le whenga fau. E le mawhaina tupu le whenga fau e au noa ma le mana malama o tala o le fuafuanga. Pea o mana pe o le mea lea. E oi. Tu le epa mana vaenga. E le ua o le taimi ua mana malama le atunu. E le te le toe whaavale a Samoa i le mea lea. E oi. E te nofo e tau a mai lana e te ita i le whakasa, na to saule te to tam fai maungu atu tangata le whakasa. I'm not. I will never, ever. O to tam fai maungu atu le whakasa, ma li ima fai pule o la tunu, ia me pepelo ia fai. And you know exactly leo iei to tonu. Yeah. Saule sieri le whamatala mai ole upu all. A-L-L. Awo tau watu le vanga fo, ave esele all atu ele any. Any, A-N-Y. Ka fe sole. Ma le upu ale li le na whai latu le tiore Australia. O ia na whaasa oa ile mtapulea. Te sila mai ala u whima tutai pari. Lea ua lea i lunga le lilo limoni whai mai. O ia na whaasa oa o i le upu leo le all male eni. I le tupalangi. I le tupalangi. Alen tato matamata umasa mo. Na tua e lunga tam whai mene whangwhitalai no whai lalo. I le eini ni ute o manatu. Le eini winga o langona. Le taua. O lea lava still e sau pul o ile ngor pule e sau pule lo vai mutasi mana fa mauninga ele o topea mena ele o topea mena o le lava tu watu e sau le sui pule le malana fa mauninga ele o sau o ele limoni pepelo Australia mai fa ai na tu não fa sa pa mele o le se mena Oi te sa ui pepelo sa mona e fasa ol pania. Ai. Mana si mea. E te fia leo a. E te fia tama, e te fia au mai vai mai oi. Na tu te no fo mfa ingoa le lo ingoa ia te. Ana te fia fa tu mai la mento fa mania. Oi. Ai lo o ma sa mo. Le la mena fai. Ola. O le fofu no fo fai tele. Walai. E tu mai tu fai fale ngai. Ya. Lo fiu vina tu tu va la mena tu famille. Sia wa no so. E tu sa o tua. Auto le fifiai. E fifiai. E la ngata tau tu talat. Ona fena fa sa o te mate pani. Tu e mele all any ke fia pouco, e te fa fia poto. Au e te fa fia poto. Vai ga ngofo ma fe mela utala o una telefone 3 avele. Te moi mimi nei e tua ko risi ko le vano o se mala o. Vai mana. Wa kai o fai ko ko. Lora ko ese caminho a miscar. Fia ko lau yo kamai fa fia. Kilo le mention nga ki sa fa ia.
po ni tupe o lo wafu ngai ki se le menga e le o se miliona lo to tongi le tausanga na o fio to sanga 20 le o se miliona e woni ngal e muli tua mala ia tio e okay o te no fo e sau e fa pe mai le tunu na e fa sa or pa me te pa ni sau e tu e pa fa mai ya ma yo o fele me o iai lo no fo fa ma ti e le tu pa tina e mai solo mo ya o rota fa le ba ila tu sina na fa tu le to o mane to na fa ila tu si ilunga ile la kapisa mo fa leanga ta o le bankrupt e to a pa tu fa ile final decision la kapisa mo e to te le to tu atu na Europa e a fu mai fia e a fu e te tu le e fu e te foi le ia le tio ta tu sa mo o ke tio pa la ki wai le vale pa la e man tu vai lau tala vo le fai li temio le suna temio le alfa mai le tu e fai lau tala se fai so tala palangi se fa palangi tu si yo ta o tu palangi ye sa statu se tu pe mai yo ye la fo mai so malo man ngalo ya ti o le on air si ta o le pu tangata i on camera o la ki le fa sa mo le fa palangi o ta la ki le fa palangi o ta e manu e pu e uma mai yo Temon Misela sorry Temon Misela ai o le talo sia o yeni kilipio na mea ya tele ma fa pena ri tu le wa lava ia me fa matala mai ya Samoa o le mea loto i lo final o le la ula mai le tau sa ilia tu fe tu persona fe tu per la capi o fe tu on misela ai tu fe tai FC lia ale tu te mai langa mai le stock exchange agreement langa mai le kite runner langa mai le 400 acres langa mai polokeki tu fi so kaonga so kaonga vai ya tangata lai oi sa vai ma poru la fai ala to o e so e por me fa pe ai la to poloketi e to te ke le ala ko kala il poloketi to te fai se me ko fai se me fa pe dai se ke min ko ave i kupe i ko kumano nga o kupe nga fu e o ko kanga i ko ki ven kupe i kumano fio sam wani ya o pena tu o tu fai o winga mata nga fa pe o tu fai o winga mata nga fa pe o mai loa to usura fono le o mai kiven tato wo le ruo vai to le to te pepesea fai merto ta io ato se ruo vai to but let me tell you to that some of your members parlo mai il temi parlo I'm telling you this ayo na le to lua ta te parlo mai na to fa na ilola ia mele feto e le to su se 2/3 pasi ai tu la fono ta fa ofina to te malama le to te lole to te le faia se fa no consultation at all back in 2016 you guys didn't do it ale ha to te metu final sei pe pelo fua sole pe pelo fua pelo fua no fo di monim tom fa matala mai le all le upu all all le all
no atu la tu ele all ai atu le fo lena au mai lu declare mai from his own mouth ma tu ele all all ai atu le vanga le tu of SLO tu ele any meaning one meaning individual ale fai mai le tamata I minsta la le taimi o ana fena tu ye me ai taina ne foile all ma se fai tau ato le mea o le mea manino le tula fono ele ai se mea tau ai ato a tele as no nothing ele ai se mea tau se ai ato a tele I to tonu o le tula fono simple as that ala le mea ling tau sanga fina umi le mea la no umi e fina uen mea tau te loa awa tau te say yes lo tau te give in lo I ka fio lai le amo sa mo ia auto me no fa fengtai ai se no fa fengtai se mentia tatu wala o fa fengtai nele mentia tatu tu lang le sa o interview le por kala mele o pulot le sa ntende po fela vo ke interview ai ele ma faina abesea la utali ile malo o te lango iai e tu sa lava pe fai mai le ai le ai e se lava ole o nanga si fonga tai fo neutral o au mala por kalame there's no such thing okay neutral ele lifa la ai ele lifa la tan fautua mai foi nisi fautua nga nisi a tau foi mai le tulang foi le tamu lunga I e te tauno tu nga tono e fatu le ai se ina se o mio pe io o te o la tau tino o te lang vai fer auto ele peixe la lango I lunga o tangata I lunga o minister I lunga o le palemia le ai e peixe lo lango I le whainga malo ua tūla I mai la tu te whaia se me sili mo le atunu so te le popole mena linda o ate me la tuela utala la tu palemia straightforward lava ta pe la tu minister po lauli po ai lava e la tu sa or tala tu sa pe feita ia tau ai le fa pe avela tu feita tau e sui lo lang no not at all ele pela le ci vanga di ele tali mai lo le pe feita mai ma me fai ke eu tu o tu mai le si tu ai valo mai le fa pena le tu ale ele fa pena le o nanga si fonga tai fo ele fa pena pe te tau le langi pe te mai Yesu la tu nga le fio o te te palemia le sui palemia ka peneta la auli o ai la volato I don't give a damn pe feita ya tau le langi no ai tu mau pea la lango mole fa tua I le tua sa motas ele ave sea lango moto ya manino ele fa la ta o se tangata I upu mantala never eu foi tu tono meni o kalesia I speak my mind I know well that's my gifts from above ia lena tatou mai complain the stock exchange agreement complain the 400 acres lena tu le fenga ato Samoa ma fenga malo 400 acres remember tala noa I tupe le loa o le afoi ai tu malo le loketi kite runner o ti nga o mato mata ia te uto
ele o salas ele o salu se me ila ele le pe to ki angia e o so o lo to o so fa ye lo to wa no na tu te o fa ni tu sa ilinga io ai o ni ngalo ya to o lo o lima ma au le malo o lo nga duen malo me te mi Samoa. Aua ni toi whavalea, ai mai sia tatu ne whafonga me Samoa. Mai sia tatu ne whafonga me Samoa. Aua ni toi whavalea tatu le upu le pese petu le epa malana vanga. Ai mai sia tatu e kāresia e whakasa. Aua le whavalea ina tatu tala to ina lea. Na pito i ita lava le to ina lea, i le tatu e kāresia. Wane, le ua apa mai tseia, se ia whavalea tai o le kāresia, ma pe o manatu tele mai, i le tū la fono lea. E nofo mau mai le keisi o le to ina i Australia, ma to ina. La me tam whaifo, tū o mea le kāresia ia. Alu o eva ai to matsauni te alu paro, to pēwha pe to alu paro, a tū o mea le kāresia. Aua te mai e fua i lunga maangia ngia mai lunga i au tanoa. Aisia, leanga o le te tam whai e maunu atu le whalongo tangata. Ile koe valea sa mo ya oe. Mai le to yeisi sa mo na o au lava. Kolone ngai muri ate oe. Na o wa followers. Wa masani lo leo. Wa masani au me fai. Seisi atangata le ai. Taua na ufa penatu. Taua ina ufa penatu. Taua na ufa penatu tu lepa. Pai isen man yo la buka la me ele indirect e direct to ala tana no ya tio ma ai ya so fai tusi ya so ya ai ya so fai tusi ya tene ya so ya la le wanga e kusi e tusi ya e tau fa leanga le atu e tau whaleanga le malo. Ua au mai tala o le ta ua e fui tupai mausi manu o le te fono o le tāpenanga o Samoa mo le fontanga le whawhitaia fo i ere te fono Samoa ato lango atu. Le ngata ua piwa le uanga i tonua. Ua le tala noa i malo i whafo manifestos. E piwa le tala noa i to tonu lavo le li o Samoa i ainga. Le ngata i nā o le tamaitai i o le tamaitai i o Sangaunga. O le CEO o le RTA. Bo meo whila ua inga i lunga o le sami manfonga ele. E te te ina o Sangaunga ia pio le nana te au mai el whaftai fo i le atunu i le pui i le taumu whai e teu ia ai wapena. A mai ela na whaftai le atunu a mai ela malana au ngani whamore mole le atunu o wani i toi tu susi e lunga tato o wartele lunga o le ngata ina vali au tafa au vali e male o wartele. Samoa la tunu ue. There's a limit for everything. Afa pio tua i pāna i tua, ma tu i tua pā pio le ana whaitau. Mea fōua mea ta mai lunga o le sāwhari le tunu. Ono le ua la lata le vai vaa lea o tatu taringa malo. O ia teura le te milea. Ma nei fōi lo utari no toi mea i atunu i se tu atasipeto o lua mai Samoa o lo whaafonga mai. A whio oina tususi awala. A wato tu siese mei lunga la wala. Whaman mole. Le foi lau whamanino le afu le sunga ia whiunga ia fui tupai mausi manu. E a fua mai lava tau mea sina alu ita le investe NUS sau e tau i tai i le vaenga fui le seila le investe le seila i munu. Lea pio o le area atoa lea. Lea ua wha o ngā mo whonutanga. E iaila le vai taimi pe uma o le aso lulu. E ngai e tu le solulu e ngai le so to nai
le so muli ile so sa e loka o mai vaenga o mai o town area e le to e whaatangaina whio i enis ona o vaenga tonu lea o i le la whaasino tonu ia whono tanga le area atore a mata mai ai taita mesina alu i uta i whia fōi i le NUS solo i nā le NUS sau i uta i mele whai ia i whono tau mai tai munu le area o mana o le atapunia i le aso luas fuma wha ai wa aila tatu samo tau te whiu e whaini mea i se laupa sene ele ai se me e ortaringa mano le mo ni ala utala le whai atu ele ma whaina o se tatu tapenanga i se laupa sene e o mani lava tali tonu o e ia le me ta urtangata loto le anga le tonu i mele e ia si mele fa le longa loto vale le le au ka ko mele le o tatu lo le tusi len fai nei io na o lo le fo ile tala ale li o la wofo e me la wofo talo sia ia vala o lieto ina orto ina ma fuena o tu fono le sa o la tala na to o la vana to mata lava nama to e tau mai te utala e le anga loto no na folinga mai fa folinga o le la mai fa tasinga ruang a o le memanino le anga loto ia patu te tonu ina le anga o tato natural o le tato natural that's is our nature a yaila se sitangata i ele loto le anga i te mila lono winga tato umala o tua Winga ye tatu ala otu. Yoi. A o e lava ma pa war tanga te a tolan se la poseni I. On nature le atua. But you and me e ia me le atu toi. Na maona lor tu se to ina le. Ile vai ya son vasentini. Tali atu man minsta. Mala por kalame le le la forma yo no fai. O lo I. Talo si. Samoa ia nofo pena, nofo saundi. O ia, no tatonua. Ele mai le meo le loto whaalanga mea. O le loto e tau mwhai ina ia whaalanga ina tā penanga o lo tūle mai. Ole nā. E sa o pese. Vai tatu foi spese, foi mai. Tele tatu mtau puia ele yo e tatu tano usimena fafonga de pese o la taina. Sometimes I'm weak, sometimes I'm weak. To the spiritual, while I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm warm. Sometimes I'm weak, sometimes I'm weak. To the spiritual, while I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm warm.
te vai vai ai Se taimi o te malo ai A o tau e wha ale nganga O Yesu loku wha a o la tanga A o te le wha vai vai ai E una mole la ila uva ai A o te pipi i be i a Yesu O ia lo sao ale mu Taimi o te vai vai ai Se taimi o te malo ai A o tau e wha ale nganga O Yesu loku wha a o la tanga A o te le wha vai vai ai E una mole la ina uva ai A o te pipi i be i a Yesu O ia lo sao ale mu Touching my hands, touching my feet, Lord welcome me. Speaking my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touching my hands, touching my feet, Lord welcome me. Speaking my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touching my hands, touching my feet, Lord welcome me. Speaking my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. Lea li o King Fai Popo. La utamo King Fai Popo. Ia vai tasi lea keisi o sia tau lea. Tasi nei mea matautia. Sia tau lea. Mo le ita wha moe moe. Sa ili ara wala vatua i sa moa ia i longa lava. Ia leo tere urope o toe fia le taimi o sia tau lea. Ua umi nei mea. Ua umi nei mea. Ma u fa solo nya le marie. Fa solo in le loa e tātou le atu nupo fia mea la sa ili ai. Ai hesi mea le o te fia tanoa langa iai sia o le lunga o te musu e te ua o na whaitau ese ilo mafofau. O te manatu se i o tala noa tasia i le mele o le lea ele o mauti noa ele o mafaufau. Po fea tonu a tu ai di tatu whainga malo. Po fea tonu a tu ai tu le epa malanga fo i vaenga whaiina. Malana i tuangai. O te fia manino. Po fea tunanga o le taimi. Wa whai mai. E le tatauntu e avatua ni loia palangi. Whai e loia sa moa o uma o na awawina. O le taimi foi. Wa whai mai. A mai whamasino. E lea o ngā whamasino ia na whamasino sa moa.
O le whelanu lanu wa i le peni fee. Bo ule mauti noa tonu ai o tatu teitai. Po o whea tonu a le upu sao e ave ia Samoa. E oi. Po le atonu lava le upu asia, langa pei lava tatu o mea folele, kongi ora makau ka mo iai, kongi ora makau ka mo iai. O leo te mana tua, i le whamasinonga a Samoa, o te atu le apam whai mai. Aua ni toi a maia ni whamasini loia, mai palangi. Mea le ngalenga ave ka kuloia wha, ma auangi koe wha palangia, i mei ku kongo le kota Samoa, o le kota Samoa, o i koe wha palangia. Wha Samoa uma, mea uma, mea uma. Au ia whanga mo moaso. Tato woe a mai se whamasino i whafu. E whaia whamasino. E le mana malama tato whamasino i mei. A mai tato loia, pēta ngata, a mai tato loia, whaia whamasino mai. Whea tono tu e tato. O whea tono tu, e mana tu whai o mātou, le māta matatu. O tau, o lea tau te... Mana tu e o tau tau ta alo e variano samu. O whea tonu me, alela abatu lau pis ina ia whai o na. Matu lau pis an nafi abatu whai lau pis nei le misamo no amatu tuai. Ale whai lau abatu lau pis in mele. Ona e whai lapi o sia uola e lunga i. Io e. E ei tangata e le manana o whai mei o tātou e whesui palangi. O lea o te nofo i le atu nuu o palangi. Tō telefo o tōfo nā tō te nofo mai nā, tō te nofo i atu nuu o palangi. Mō le mālama, lau le tala noa le tūwha tala le lei. A le lau tala noa i le mea le upu ale na ufa ngaina o le ati nae. O le upu nā, e mawhai o nā o oina i tātou mwhautalaina. A o le tā ua la o le ati nae. Whai maila le ngadu le tala whaatala le lei. E le mawhai o na tātou ati nae ni mea, without who. Le atua la leo whai mai whai si vaenga, o le atua o palangi. E lo roto isi usia pe autano iai. Ewa e. Autano ni wha pe whai leo le si o vaenga e feita i palangi. But let me tell you. La so va ai a Samoa. Ana le migrate Samoa. Ana le o atu fo i palangi i a Samoa. I latu temi. Va ai fu latu temi. E moni. Na o atu malulatu mawhauwhaunga. Mare manatu. E sili atu lo latu loa nei lo tangata Samoa. But still, o i latu fo i palangi. They set the example. Whale a onga, o le ngangana, but o le vaenga tele kelsiano na whai. Your written language. Your written language. Whatoa maua after 1830. Whatoa maua me ta o le ngangana tustusi. Before, right from the beginning, na le ngangana tau tala lava. Mtato mai ai. O mailo tu lo ma demokalasi. Fausia tu la fono, e le mawhaina whain tu la fono, na o le ngangana tau tala. We have to have our written language. Ia mai lola tangata e feita i palangi. O mai lola o tau ia. Au mai la sa tau tala. Au mai sa tau tala. Pe mawhaina whai by us only Samoa. Le mera le tasilea me le te whai atuai. O le atua o Israelu. The same God was in Samoa from the beginning. O le tatonunga le nāu tatu, o le tatu tatonunga. E le iai se temi pōngi sā o Samoa. Never. Never. Io e. A fo le te whai atu i ate o tau Samoa. O le taimi ia na whanau mai e Jesu le lalolangi. The light was with us. The light, that light. O le taimi ia na whanau i Jesu. O mai loa le lalolangi. Le malamalama i le lalolangi. So ile whapela na saun malamalama le mpongsa. Malamalama, pongsa, tai pia me fo leo so alama ngoto. Le ai. Once anta o toa le malamalama le lalolangi. Stay firm, stay still.
Ioi. O le o atu tangata i Samoa. Na watu yeah, sila. Nobody said anything about going against the man. Did I mention your name, Sila? Did I? Yeah. Langa, langa le leka ku kala ngoi facts. Ai awal au mai mafofonga. Le tatu tara no facts. Ai awal au mai mafofonga. Langa aisa entitled lava tata ia. Iona mafofonga. Eo. Lea tau te malam lama 300 years ke minga nga iai konga i ko kongo tatu anu. E taunu watu i tonga, that's way before 1830. E taunu watu foi la tonga i to tono Samoa. E le to telefoni tanga Samoa, wa iai to tele tanga Samoa. But before tonga, i le history tatu watu. I don't know the history there. Never in that history, who was the very first ungali Samoa? O tala fatu, o tala tam faya ile. Mena tam faya tanga Samoa ignore the tuspaia. We cannot. I say, mautu tala o le tuspaia. 1,000 years ago. With us Samoa, yoi. Tato Samoa. Le tatelo. Ai se poto to ina te loa te mina tu ele tua island si Samoa. Then you can tell me. Ai loa se o to se ulu Samoa na no fo tonu Samoa. You can tell me. Ia fai titi e fina vale man fina pepelo. If you know that, then tell me. Then I will agree with you. If you don't, then shut up. Yeah. Now, even historians around the world, nobody knows. God was there in the beginning. Who's God? God of Israel. How do you know, Tulip? Bible tells me so. Do we have a Bible? Samoa has a Bible. Do we have one? So here fa fi poto tato. Tangata na sau challenge sa family ai o yele te tonu e se tua o Samoa. Fatele a fai te tato o to sau I le anga ora o taupu o matou tangata te tonu I le tua. Once te tonu I le tua. Ele oe o si tangata ato ato. We are sinners. Ai le fa pe tatou te no foia I fai tatou tanga sana. Le ai. O ai ana te fina wina o melea. Le o te fai atu. E le e selo fa atu tuanga man melea. Ai a o ila se fina o te o melea. Then I would love to. Develop my love Samoa. Te atu tonga. Lua mena o mai Samoa temi atua o lea o lana culture ma lana language lua na barea from beginning through Tongans umatu tonga latu tala fa solpito yo e maua mai na temi tonga pale matua o le ngole o le marito tu se o tonga na mafua me le ngole marito mea na e fa me melo I tangata yo iana tama ainga le tato ai tasi ia mea tama ainga men tam fato ina le tam faia ti malis tama faia ia avesi so se atu no le lalo langi ai foi le tuspa ia I pray everybody nobody's perfect always in might palangi in your own village mai vale ia sila man le sila lo te fai atu o tele fai atu e ala no fai fape ia o tau malama e o foi nta ia le la batu pela
Samoa e o e tatou tuto tasi. Le ai ma se winga, if you really think about it, e pau wale me fai loa i lalangi le kako independence. Ona ua le toe watu atu nu usia mani matu nu palan. E tutu mawhana ai no forta tu atu nu. Pau ana le mea. Ua unique ai le mea lea. O lea, o tutu o tasi. Pato le whaalango lango sa moa i atu nu te telo lalangi. Tau te wheo te tō mana lalangi nei. E o mea te mi o whapena. Io e independence tatou le mai lo fai tatou university. Le o mai nisi fa me fa tatou Samoa fai o le fai atu. Top 10 students o Samoa e o mai fa fo. E sia e limit for ka ko university. E limit for tatou university. E scholarship mata mai ti fa fo. Po le lava malea e ata mai ti ma o Samoa o Samoa i u Samoa so e fa longa Samoa o mai. But the top ones, the top e loa Samoa, e au mai fafu. E au mai fafu. E manu Samoa, ilea, ingata Samoa, au lo talent ngata sa ili ai leaders, tai o Samoa. Mela na whetoi, ele onge tai le atunu. But trust me, o tangata i o mea o ngai fafu, ele o isi tangata overlap leta mai, but they are not leaders. They are servants. E watu e tautua le atu. Through that knowledge. O lea lava le mawalunga e o iei le tu inga o. Ia, o le na. E o fai lai mea nei o vai. O ana nei. Le na o vai atu ai. O fai mai, mea tau o le case tracking system. Training program. O le masini na fatu a le na watu na fai ana na fi ana sami na foi celebrate mai ele tau watu fai mai le tala. It's a very good useful tool that's help if so ani tele I churches I foi I famsino o famsino a tool mai le tool ke a big screen TV fai mai it's more than 100,000. Yes, 60 to 100,000 cases. E to tono le system na. Fena vatuai. O fena na vatu tutuila. Fena vatuai mei. Ole plan le tule le tala fule le tato. E a fua mai maunga manui o nu. E a fua mai Kontinenta manui o Islands. E le a fua tui Islands manuia o Kontinenta. O le system na le atua. E sabe se. E oi. Le te le lopo to tango sia lungo le page le tio. O le a. O le case tracking system training. It's a tool. E oi. E mo o mia le fire training. E mo o mia o fa masino o loia le mo mi nga train in mele o fe batuai fe la tunu ela tuai na matu tonga na matu fiti na matu e a fo mai maunga manui onu e a fo mai maunga I Kontinenta te tele o le lato paolo ngia ai e fo la mea tu I tunu tele o ta toula tama I tunu e filter. We have to filter me batu e te tele ni a filter kula vele fekaui a mese a ua whangaina pato le manuia o tātou Samoa tusa pe tātou te tūto o tasi we cannot do it by ourselves never e o mai tātou wati langa o le system o le cycle na le tua e wai e feoti atu fai tātou ngā tupulanga o mai le si ngā tupulanga the same thing. A vai la mele la no tala no atu le peone LTRAOH le ate pesero vanga I fai mai tu le pa le la tu te fa ta o fanua ya saina o la u por kalame o te le fai atu amento avea to fa ta o su e mento record se fa mani ai na fai atu ni si ate o to fa ta o fanua ya se o su ento me fa mani ai
O la por kalame, o te whai atu, e le o le nā le me o te whai ai, o le LTRA08, Registration Act, Land and Title Registration Act, e kele si kalainga lor se mea, e le sau mea, oina concern net watu, meaning, remove the whole turafono, LTRA08, e le na le avese i lalo, mea i lalo, avese akor ku la fongo. O fina foi na tatu pokala me. Ia i tatu fenga mano te ni. O tu te foi mai te le roani tu le pa se mea. E fasal vale. Ele te mi sawa. O mea ia. Ele apia nei lunga in the next 5 or 10 years. A tele tau sanga 20 to 30 years. To manama le mele fasatu i le mai. Ia. Ai sea. Langa for the next generation. Tau te le loa. We don't know. Fai o lewa ese tatou lalo customary lands under this umbrella. O mai le si generation fau latu te leilon melea. Koe au uma me whanua Samoa tuu lalo i melea. Ea. A lewa fai atu. O lewa iai le... Pe o lewa toi fo i le vanga wasa iai le land and survey i Samoa. Ia so ia. Ke ia le o le land and survey. Awa iai le meta o le MNRE. Wa iai le meta o le Salasi. Wa iai le me pe o fai fa wale department wale a pe o fai fa ministries wo ia. O faula la fa no mele le fa me yiva 9 years since they planned this. O le toi fo ia mele ila no le land and survey. Le la o iai le CEO fo. Le o iai le CEO fo. E whenga i tonu. Ad me vana langa na tala no mai I to suru setrik. O ia tonu le o tu e lalo le minsta le lo to tu e lalo mena. Ai pese pe la por kalame. E le mo mia le a fo le ave ese o me lalo ma fa ma tu da fono. Ai tu mo per tu da fono. Le anga ele a pia mai me i le next 5 to 20 or 10 years. Or the 20 to 30 years tatu wa leva nganga ko fioki. Leva na ai fo tatu ilo, leva nga paki a ilo ya tatu. E o I tatu iwi wo le io. So, but we have to fix this now, before we die. In order for the new generation come and be happy about it. Fia ai tupuna fo, ale o mai tupuna fo, toi o mai marisi tupuna fo, I le mele. Pape, o ai na tu oi, fafo customary lands ma tu la fono le. Why? Ito me fole la to, pe amai wo mawa el poto, wo mawa el atamai. Lele pera le la fasang sangat lola ya sila, you tell me, you don't care about Samoa. Le me ale no fotu mo I do care. Sila, te loa afa pe ale tele manino la por kala me. O ko sabi nanga e tinga ilo ma fa. O afa xe o maingala. Afa pe ala te rofa ya Samoa. Le la tano afa pe te rofa ya Samoa. E te allowinga ia filter me avatu tu for the development of Samoa. Fa fe fena to maua le soifua o ina. Fa fena to popoto. Fa fena to wata mamai. Fa fena to ros pela tu mo. Fa fena to lo tusi de tala matususi. Nga luenga na Kerisiano Christians. Ai le te foi oina matua le Christianity Samoa. Eli avatua se Mosalemi. Eli avatua e se lotu Iutaia. Eli avatua e se isi lava tu inga lotu. The only Christianity. Mas te lo tau tu se Catholic, te lo tau tu se lo povo, te lo tau tu se mamona. Christianity. O ai Christianity. Who brought that gospel to Samoa? Tonga. Fiji. Niue, are they? Were they? Wala. I'm talking about facts. Lua men au maya sa moilo na amtanga. Only culture and the spoken language. Pawana. Fa to a maua lava la written language after
1830. E sabe se. Io e. Sabe se mele o te fina wina. Kena. Po ia se fia aki ia te meia. Ta te oa le upu e tau le. Le fa sa ma mana ia le upu sa mo. Ele o sau fa no no fota to manu no le upu develop. Tau te le no ina le upu. O le upu e mau ele e mau si o manga. O le tai, o le sami, o le vau, o le ale upu. Upu sa mo mau, o le upu sa mo mau. Ati ina ae. Sau e lo mala na ngana tusi le lava mala na ngana tautala o le ati nae. A o le sa o le upu o le ati ina ae. E le aise me tau o se ati ina ifo. So o sa mola. Tatu tilo the whole world le lalolangi atoa. E o ia Amerika le o te tautu atoa. O le faa mo Amerika malana cost of living. E le aru lalo. The cost of living keep going up every single day. Every single year. Tau te tala noa lo le GDP, cost of living. Ia po le gross domestic. Ia le aise temi tatu toi o ila le 2%, 3%. Ia le o tatu le 5% le temi nei, so be it. Pe pesen whaftai le tua. Fu le no fai atu tasi ale o loa o le lalolangi nei. E whea lunga maru lalo lunga. Oio. Ia Fulan nena le tfetu. Tasi ale na. A o mea umo le lalolangi. America right now. Cost of living. Oh my goodness. I hate it. Ai lem fai. No, lo kale fifia ma fai tala fo le la tamit. Ai kau kalinga. Ona la pa fai. E pula America ir kau anga me. Ai a fuila. Kau ke kala ngoi fo ia me o cost of living. Fa fetai fa ia e tangata ile tua tatalo iona tai. Ia sanga tonu fa ngata tau tupe le malo. That's all we need. O se fai ngā malo e o mai e alo lofa. Tufa matausi fa le leila nu. Fa safua manu o le atua. Oi. Mena ta o upu o manuia. Ia, ole na. Lau tamalen sa o ele ngor tangata. E tau na malam la mai se uso ia sila ia le mele. Tau dan so challenge so. Mai po o ke laku ke sau e vatu se fa mauninga o le atua Israel o le atua fo na Samoa. He don't believe it. Ele lante tonunga ele ese le atua Samoa, ese le atua Israel. A família que Samoa mas são evidence. O sau le la por la me fa kula evidence o le ko vai kula ia. Fai mele se o le atua le na mai missionale na mai o le missionale o palangi e fo missionale pertania ina ua o ane iai Paulo malana savalinga ina o tea ese mai missiona le malu na watu ia palangi matalepe ese so le to a muli ane i Europa na watu e missionale ni Samoa, but still, o fia afe tau sanga i luma tō lato, talu o na tūla i mai no whanau mai Yesu. Le foi la kau ke, vai foi le tau te sapi le kālena, le tau te ola i te minei. E tatu sapi. E le se kālena na whai se Islander, pe na whai e sisi, o whea sa waini mea, o tangata o le atua. Se na fai. Le tau te sapi uma, sapi e Britania, sapi e Lontona, au whea o kālena, o inza whai a kālena. Ia. I te le fweta tala i nā, ia o na whale tonu ere se mawha fōsesi. Pata o le mea le nā.
E au ina tātou mawhawhau loto. Be thankful. Be thankful. There's God to help us out. Io e ala i mo meo whainga malo. E ala i mo meo whainga malo. Neve vesi solo ale lalo langi mwhai mai wa pū le o sau. Leanga le o sau, kele mo meo factories, tele mo amo. Let me tell you the truth. O le atunu nei. O le ngaluenga, o sa uwhenga luenga i le atunu nei o le oil refinery. Leva o te tonu. 20, 30 years, tonu ngi ngaluenga. Leala o sau nei le poto, le wotu le mai le, tupu pela ta mai. Matatu sa ili mawhai mai wa vivela le pou, le north pou, ma le south pou, on o factories nei. Ma aila i atnuti tele. O mo mea oil refineries. Leo tamu whai e su e mo mea ta avale fu ele alu se kesi temi nei. Leo ai le ta avale ato inelo Elon Musk. But still. E o matemi nei e le i tofu sia Amerika i mo mea o gas station. Fo e utuai nei ta avale. Travel out of town, out of state. Yo meta sia o yaini gas station fa pena yo interstate. E faina fela ta vale. Ia ma au ta vale fala ia. E ta ia fai tura 40 minutes o e fa tele gas station e utura ta vale. Yo e. A pola malea. O le tau su ese ai kia, mo se va ale le lungo ko nga le susuro le la. Mena mane mo fai tau tusim tatu wa ai. Po fea o anga i ei mawhawhonga o ua tamamai. Leo o mauar ta avale, ele aru suau. But when, o a feta te mawai se a foi, se vale le alu le solar system. E fiu le au sai nisi. But tasi ana mawhawhonga e vain mele, na o le atua e ana data. But trust me, there will be time e fai foi mele. Ia na, sorry, that battery system fafangai sorry o ma e charge sai ma ta vale io o ina la le vatuele ma fofau fai le lope marca ko generation ku ta tu fana po fana o ta tu fana to ata mau e la langi ai sa o por tu si tu pe na malama o le malama le lei ma le malama le anga so e filter ta to le malama le o mele lei o mea mai le atua, mena e ola tangata. O me o kia kanga. Mena e umanga filter ka kukanga le ka lapis. Hai. Le vai tatu. Tatu tali e mai ato James Bond. E tatu mata e tala no e tupulanga so le leanga ka pe pelo so ngi ya ka. Waku le ata vole le Back to the Future. Avanela le Back to the Future. O shapes o Back to the Future. Le shape ita avaleia. Ta valeia kakaringo ya Elon Musk. Vai mata toto a shapes o ta avale. Nta to nyele loka. Pen shapes ka ships for ia foringo ta avale. Basic e fume lunga o ta tifana. Ia lenta tu tali malau le pepelo James Bond wane. Mi mika se o kamale susu e va pe kalango mai langa waki. Pato te tali tonu le taimi e o mai taimi e tupu pele malama. E o mai taimi te alo wa e tala no elo ofuna e ofu. E tango fa mawro ofuna fai polea. E oi. Pe ye taimi e te va e so wala va lele se e la lo past up tu wai. We don't know. Tau tele man sia langa tupu pe al man lama o le tu. E tasi me sa wen man lama le. Na o le tua. E malama lama ai le lalulangi. E leo le malama lama le light. Ai popoto ai ona tangata. Ia ore na. Ai o tito e fo i mai asa mo. Ia, leana whaalia mai fōi ia
le a foi le na le taʻune ina ua official lava ma le 10 millions lena mai lena ave e fausia ai le mea o le agribusiness agriculture and business i Samoa lena lauga le suga le 10 millions what US no la for tupe Britania langa o le tupe fai mea alofa ai ia le UE Union European Union o ava noa ia ana tau wharongolongo ana le mea uli tere lo poli mea uli pe e special lava le whaftai e mea uli i le minsta o whatuanga ona o le whina wina o mea ia tasi ala ia mea o langona mai tele mtanga luenga fou ia ua tula i mai tele mea fou ia ua tula i mai o tele o tolu tasi lua tolu pe fa e si o fou ia e fa i le Land and Survey na ua i to o le Land and Survey o le Export Authority Sports o le amalisi e misesi i portolu ena but still na ua ia vaenga fou ia e mautinoa ia tupu maola lea fo i se 4 miliona tupe Britania au mai sosoani ai i le agriculture system ma meta businessia le au fai whaatoanga oka semana ia oka se tāua le fo ele umatuana u whanongo nei ala fo i pe e amu le vaenga le imo meo wa fo i ta ua me fo i e watu mai le pua e amu la pona anga ia se kai minga lako fai ingi me whapea ngai se kai minga lako kufa ko ingi me whapea pong suo pong sapelu pong ia ona facilitele na e ofo e lo mafofa na ia se te minka milo se fai pura ko ngu ala ko avak se lau ka ala mar ko ai pe o ko se fai nga malo kufa kun ko le me le fa fetai ai ngai me o pai nothing but hatred e ita le mafofau ita le loto wafia se va ai le o mai ale ngole la langi o fa pene ia fe ai na i o tatu tai o lo te fai atu lenga ele i fa pea temi o tofilau ele i fa pea le temi o va i kolone ele i fa pea le temi o tupua tamasese ele i fa pea le temi o ele i fa pea e o le rua i pandemia ele i fa pea wala la mo ese linge ia nga tupula la mo se le fai mai le e mai mta pena fai mai o tātou reo ngā tupulanga pito popoto pe a fua i le whaatulanga ina o tū la whono le whaavai le tū len fai mai ei tū i whafon mele se i o mai leo ngā tupulanga atama mai o Samo na la tū ua le tonu o le whaavai ka lo whai sole o le tupulanga whaaleanga mea le o tātou iai o le tupulanga nothing but jealousy e loto le anga na mo whapea le me o whapea na tō ne tō whai mai le i mai le pua nga waku se whai ngā malo e waku se kou mai le nga waku se whai ngā malo na i se whai ngā malo a waku ngā wakua se wili pahelo kou ai ata mamai nei lo o tō nei Samoa ta pena a sauni e whaila parota ma ai po oina e manuelo tu malo ma ai po ani suinga fōni ma taanga ni mea o tutupu te tonu o lo nu o maru tu malo ma iei pe eise suinga o lo ainga e iei ni mea ua mau e lo ainga talu na e soi fua mai ma e ola mai whapenale wa ai e tangata poto a tangata valea e muli o na mafau le mafau ngor poto e fai ma polonga a le lenda ia le tangata i talafu e fai tātou ma polonga i le tangata
le paroa as a paroa o polonga tātou wa le lenda. Ia. Leanga whapena winga o leolana, lea tau tala ia le tusi o whatautu. E whai tātou mapolonga a le no ai, tau te o i no ai tātou mea. Tau te ai tā lafu ai. Ia. Na whai mai au le lenda, na whai mea tata tere tupe oso. Ia ai. Whapena winga. E mea fwina o le whapea rito a tere o isi o tātou. Ia. Loans. Le to ia whai tau se lau ufo fia afe loans. Lalo to ina ne. Lalo le tapipi. They have loans. 1,000 millions. Mena lena muri umi I le tapipi. Knowing very well. O le te tau sui maro. Ai mo muso I esia. Lai loe le whawhenga o I le kokongin lako I kalafu I. Tata tu pese ia ona. Usman faho. To face so soon, a tongue no phone, the millionaire. How to fire, how much I feel. Tell love, fire to oil, favor. I ain't tiny, solo yo no matter. I ain't to find my fana. I ain't a valley to tell you wala. They to ear, Lord, why see my la valuta aluna luta e afuya suma etita otilo uto au na oe mau efa ava answer Somalia, I took for a honor, a survive by a to my it's a why, so it's a sea valuta aluna luta e afuya suma etita otilo uto au na oe mau e forever. It's a sea valuta aluna luta e afuya suma etita otilo uto au na oe mau e forever. Na oe mau e forever. Na oe mau e forever. O le si ufofonga o le lipese. Fai pa ua Jakopo.
lea sa fa'afifi atu I lea vaega ia o le tatou o te tau e aga'i mai ai I Samoa ona o le tapena le tatou paiga malo le tapena tatou taliga malo mai te lē lava se faleaʻoga o te talitonu e tatau ona o lea ua aumai ia e le gata o saunoaga CEO ia po ofisili ona tagaluega a le LTA o le vaega lei io ua saunoa fo'i le fioga le tamaita'i palemia ua tō laulau mai le tulaga lelei ua iai ia le ofisa o leoleo ua tapena lo latou fo'i loto I fale fesoasoani iai le ofisa o aʻoga o vaega uma lava o feagai ma le tatou taliga malo ae upu a le tusi tatou tele atiaʻe loa ma le atua e atiaʻe fua ia sia tatou galuega a le leoleo fo'i tatou ma le atua le po e leoleo fua fo'i e matalafua pei ona I tala fa'amalosi ia aua lava ne'i mate le lamepa o le manatua o le toe va'ai pea ma va'ai pea I tapenaga fasfu miliona iai nisi o faitau mai ona e iai aiga nai aiga lea e latou te fa'aogāina ma ota malawa le u fa'aogā le malo lea lai maua pei fa'apea e afe 2 selau I le aso o te lo motino fa'asa'o mai a'u pea fa'apea pe afe 2 selau pe afe 2 selau le aso po o le vai aso I for week ia na ona tatalogo pea ma se faua e mafai tatou tilotilo iai ia o hotels na ua afe ma tupu 2 afe hotels potu o hotel tetele a le foliga mai na o le fā hotel se te vapi ai na o le taumesina o le Aki Sheraton Aki sia pia le feto'a tatala le malesi hotel le hotel le mun fanua ia pau ai o tau lena wa tunga final license nei io le la utela o lopo fe tono ta autorisa o nei mea pau le me o I male protection male mele no foi le ia le tupu a fua la ilena se lau afe se lau ia afa pe afe mo tupu le te tala no tu fale o ainga le fai fa Airbnb afe pe afe lo se lau le fale o le ainga na te fa no no ti ai per night ia o te tantonu e longa te fe ngai tala po le US de lo po le ia mataulia o taringa malo is 1 week that's it ia au matua te lo tonu po le se fuafuanga iai ale malo from that 40 millions fast 1 million na tu pele ufanganga ia mo taringa malo ia ai pe ola ulu ia le tatou malo mai o tala sa ole ele tatou nei tatou malo ia te o tau ngala tu fa fitaia se fa mana tu ola challenge le tatou malo since o lea na ngā lua I lalo fia me ma lauli ia ma whamuina tu ia olo ia wasai le sila vai tu ar to toru lea sai lalo le HRPP for so many years pa fonga le mea tala le whai atu mai peo no whai atu te le whewhea I se tangata soifua pe feita mai fo ila le malo o te langoina ia te au ai au lava na watu se leo le nga foi fa pe nane ta o le matua alofa you've been there for that long so you knew exactly the in and out le HRPP
Oa fo'i ia latu mea tau mawhai e motivate ai, oa fo'i mea tau mawhai ia si tia ma mea whapena. Pea o le selo i lau tō vai. O poro kiki fo'i o toina, o tuai. O tuai. Getting old. A oto, nai taru fōua oto, nai talabo. Na fito aono lima fia mea. Young. Lauli, lima ono, lima fitu, lima valu. Wayne, 60 something, io. So nai lava e malaulau, nai lava e malaulau le. O la futuanga. A fai o tau i loa strategies ale vanga lea. Mai tau te loa, na foi tau te sila fia lea, ele i wha maoni i mea tau tupe. Na tau te lo lelea, langa lea, aisa, a foi le tatu tala no mo e fo. Ma lesi mea. Na ala foi na tau io ina au mai le forensic audit. Tau te malama lelea, e ei mea i e. Le winga na lau tau mwhai atu. Au fionga tama te pania. O ia le, pau ale lau tama. Ia mamau ia te auto. Na koe repeat me ia. Na toe tsava vali i muri vai ia. Na utou soli i tūlanga vai ia. I utou o ese ma tūlanga vai ia. O nalo whangia leo utou ele tū. Auange i koe repeatinga se whale tonu, se me se, ma se mena whai e tangata ia. O lau tala maoni lama leo whai atu i a te utou. Ine i whapea o te le ai. O te le tongia fo i le moa ai ule afa. Le o te tala no sao tu langa. E watu sao lava manatu malangona. Langa o whasoro fo ina ila. Upo matala e whai mai. I a te utou. E a fia o te moni ama o tō ala pia. E a fia toi matou. Eisa, so le mo te alo lofa i a te utou. E le avatua ala matou alo lofa i a utou. Pito te whaale ano me le tō vai ma pito te whaale kia mai sa matou tu alalo. O tape nanga umala porfono, ua whai. Tātou te talo i le atua ta pena whaatasim tātou. Awani tātou ta pena ina le usunga whono i loutou sirafia ma loutou loa. Le ai e whaangau i tātou. Tātou o ngau i lumo le atua. Whaatumu leo tātou e le atua. Mai le se sera o tala le whai. Tau te o tumu lo i lumo le atua. E whawhela na, mai le tumu le atua whaatumu tātou. Le ua umana tumu tātou i o tātou lo whaatumu. Empty ourselves. Empty ourselves first before the Lord. Then the Lord will fulfill us with His fullness. Lem fai se le natala. Ia. O lea ua i lunga o lea ua i lunga o lumamea. O whaafafonga lava le atunu. Heita pipi. Fast. Everyone is listening. Tau tua nā ma tātou le tātou 40 millions. That's a lot of money. Tau tua nā ma. Spend it wisely. Yeah. Aua ni whaliu atu le vaanga lea ma whai atu ni whaitio. Pe whaitio foi. Just do what you know is right. Tātou ai o tātou o langa tau te o whaatasia ma meo whaitionga. E whaitio lava tangata no matter what. You do good, you do bad, people are still talking. Asia, le si me leo e whai. Le ingi mea o ngā e se io e whai. Mea leo te awatueli tala whamalosi. Le tātou ainga, ma tātou inga manu. Loto te tele. Si o ele ila nisi ni tala. Whaingo fie whai no whai atu. E mai wale whai whai ina ina atu i oe. Le tele o tala leanga whai menua i. But still, at the end of the day, at the end of the tunnel, we can see that light. We are still in the dark, looking at the end of that tunnel.
we can see that light emo might the end, guiding us out of the darkness. Yeah. O le fai mai mata vai vave. I totally agree with you too, Lepa. Ua tatau ia i la tau sai le ta pipi mo mua. Ona sila fia le lei le tatau ona tonu lava. Mai o te tari tonu foi. Yeah, official delegations expected. The Prime Minister confirmed that 3 monarchs will attend, including King Charles as head of the Commonwealth, the King of Brunei and the King of Eswatini. South Africa, Afrika foi la koe le mu mana ia. Ia, te tari tonu wai, i se confirmation mena amatira a tupai. Tonu stemi la tamai nei a on tatu mawaile o le. The Samoa Tourism Chief Executive Officer Tole Afopati Vainete Vita said there are enough accommodations to cater for expected delegates. Ia, sa tupai, pe o le mele to vatu no le ufaita uma le atu nu 40 million le whaanganga. So, te mini tangata, woi hoi pau alun me maati ei peni tangata, me tau tupe. Io e po le alawa tangata whi me ile ia onga mea ke au accounting uma tangata, e accountants uma tangata pe au ina vai mata ini me tupe. A o le fautuanga lea, ile tatu whainga maru. Po ai au in charge mea uma nei. Keep on knocking, tui ai. Ma tautua nā aua lava. Upu i e pepese nei. Transparency, accountability, ma lea good governance. Whatoa maua le upu good governance. Ina ua i loa ngā lulu e le transparency ma le accountability. Ai le aili ana misea ngā tau te pepese mea ia. Pe ale mwhai un tatu whatino ina. Taua ina ufa pena atu. Taua ina ufa pena atu. Nā le tasi ale vai aso. E vai o toi mata o tanga te o iei. Oa mea le malo la whai nei mauta vale na whai mea lo fatu. Pe a uma futani ngā malo. O whai whai la ave ieta. La whai le ntupu whai tala i mea ia. Le whai na halu tura e pam wha matala. Alu la uri ma ave pasi o me whai. O mana tu. La whai tani ngā malo ina batu e mumu pasi. Leo foi whaatupu nei tala whamei lei. Ai whai mai Samuel. O pasi a le tua Senex a Aki Grey. Le sa paka i tua o le whale o le imon. E u le rola poi la tatonu iei. Po pasi le ia la au. Po pasi e tua i. Pato mea mai e ta pena i eili tatu whai ngā malo. A whape tenda ta vale ia. Malo mea ina. Pato fua whai i eilu tō wha maoni. Ia aua lava ne iai se io aua lava ne iai se anole mea se ava noa e faitio ina ai oto ele au loko le anga le fa karkaria pa wano me fe I lafi fe pulafi fa pegei se fai kause me pa lau tau fa tau pa wani me mai fa maka iku aku I fafo fa vai pola tu tiro vai pe se me sasi la na le no le tele fa pe la yo tu ia le tu ta mai era no to ia me ia ele o mai tu tenga lu fa tasi e pi o fa vai mata mai fa malama ma vai lau papa ma vai pola po hani fa le tonu lau tu ta pe nanga o inai philosophy meloma attack malosi mai o but here I am I'm just telling you what to do is right. E tera whai atu o tōn tangata rei, ele tō tera o tōn tangata tō te whamaina tupe. But I'm just reminding you. Ele o ina fwoi tui valea. But I'm here. My job, just to remind you. At the same time, te whai atu fwoi la ori ia. O ane o e whai whatasi le tari ngā malo. Mane malo, whai whatasi. What is wrong with that?
Ala tu mai nei tu matai tu atu tu tilo fatalitali pe ini me tu wan me moni an me na le tu putemi nei. O la le upu. Ia se io mai asi ka ku vai. Se tatu tilo a pe fa fe. Io. Se fa uta tatu ia. O na le tu ue. O le tala tonu le na le u fa ia. La u fionga te pale mia. O le sui pale mia. Si o foi tai au tatu tu tala no inisi issues o nei a pe o le tatu tu le tu si vai suale o no le tal fe ngai tonu tatu taringa malo io no fio o te par mia io o tona to levanto fe lumi to fai mea tu le pa la tu te mala le le ai so se squinga strategy o to ina le e selo lo to vai aua ne se e tia i lau tō vai. O lea ua sau pe pelo lea tu e ala i le mea tau tō tele o tangata. E wha se e tia ai le e whakasa. Ma se e tia tu ai ia mali i mwhai pule o samu. Se whauta o tō ta maro tau whawalea. Se ka ngaka i ngā akau wha se e soli. Ki ngā lama ngā whai atu ele o i eise tū la fono ma se i oto tū la fono. Ana mai whai. O fela la tatu fai mai le ni me tupu i taringa malo. O le mea ton. O le no na fole le ma meo ata o mea. Me va ai foi fa pe nei. E o kilo ku fa pe nei. E mai pretend o le nga du fata si pa o ale mea. Le. E va ai pe ni me e fa le tonu ai la tu tapena. Ia lo to te tele. E o se le fa mai tatu te leo whaatasi ro male atua. Mata la fua i tatu. Tatu te tapena whaatasi, tau te le tapena whaatasi ro male atua. E whai e fua tatu tapena. Ia ori nā. Tala moni la varitala from the bottom of my heart. Ia. Manuia tele ia le ta penanga lo fionga te mate pare mia ia manuia foi taringa malo le to mamau o to oceana ia no tau le ia ia manuia tele mau lo to malos. Our lives, your life, my life, it's just like this, just like a blank of an eye. Pe ia le emo va pe le mata. Lo soi fua malo ola. Melia. Ia. Tau tua nā mautou le tau sami, tau tua tupai, tau tua nā le intake, ai whalele intake a tātou i te ua oso whawho seisia mai o stasi. Ia. O au ia. O ile sanga ta fia te le me o le ai, te le no o anapongi. Ia. Ia ai. E o le sanga ta e le ai te reski ta au fi meni o mea ai. Va ai lo me ai foi me fo mai o ai ai ko a fai le fo de ngumu e le sitai me fe ho le tala me vo le fai el palangi fo la au i no le chola ya tu no e wa ni fa piat man via tele o tu fai fa na fio tu te pare mia ma lo sui pare mia ia lau kapineta man via tele o tu fai fa lo tu tele o matu tapo yatu ia fa pena fo fetalai man sui fo fetalai tatu felo i nei se temi o mo tau i le masin fo tau fai malanga mai ia a lau fio fo tama te wan ia o fa no wa le sau ia le la faina e fai aso o tatu tai ia ni fo eu fai va fo fetalai man sui fo fetalai lau sunga i lau fio le minsta le te fono mo sui te fono tatu va fa fai o le ao le malo mo na masiofo o le suiao ia man masiofo o le afinga longa te tofia le atua i so se fata faita ulang alofa te latu le au nanga ia mau tatu tangata nu mai le lau au sinsina se ia pa ia se wau pitu titi pa malu watu ia pea ua pa o vale se upu ta malo sala fai tatu tu felo e le aso ataya ia man tatu malo masani pe apule lo fale tu te tai lo soi fua malo terminate ya tatu tau mavaia io
tātou tue whiloa i te masani le aso hatai au i le alofa ma le anga leo le tātou matai. Soifua, mai manuia. Life's a beach, and now you can edit your photos there too with Adobe Lightroom. If a